tua o lo soifua. Whaatonu nei loa so wawanoa siaki fua ai o susu, mo le siaki ina, pe ua afia i le kānesa o susu. I le pressed, screen, Aotearoa. Wala awane i le numera. O Valselau, lua fitu o, lua o. Awa, o le whaia o le siaki mawha ate o susu i le aso. E lawe ina ai o tou moa tai au. Whai mea alofa I a inga mawo I Samoa, e ala I whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaonga ina mo aso ta ua whailonga ina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhau ai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane I le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au I le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O le aho nanga le sabe mawai o loa ananga tae peo TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa ma o loa o ngā I leo mukuka. Maua foi o loa tu aisa, vai tau mawha maisi. Tutongi I nei New Zealand e piki alo a ingai Samoa. Whausota I mai le Facebook po le Instagram a le Sapa Pia Samoa, pe emaili mai I le buy@sap.ws. Sap, lau fale o loa numero tasi I Samoa. Talofa o au o leilani. Mātou tena nofo whaatasi malau to o lua, le mawha naumana I o mātua. O te pala au I le Healthline pe a whaia langona le tino mai, e se tasi o I mātou. E le ai se tutongi o le nei au o nanga, mai mawhai ona o tala no e se tausima I mō fautuanga, tau soifua malonoina, ma whamatalanga I mea te tau ona whai. O te pala au iai ai le tinga ina seisi o I mātou. E awa noi te mi uma, lua sul whai tu lao le aso, mo aso umo le vai aso. E maua fo I le fesosoani mo se whaamatala upu, pe a whai o e fia tala noa I lau lavanga ngana, e lea I fo I se tutongi, Pala au loa le Healthline I le o valu se lau, ono tasi tasi ono. O si lia ma le luas fulu tausanga le tautua le Aro Memorials. E ngau sia lantou maa wha amanantou I o loa ananga tā. Maua maa e fua I lau wha asoa. Ma whaifoi ona lei bai, fausia I lau manao, malafoina I Samoa. Tatala mai le asunga fua I le asfarei le mai leiva I tai au I le lima I le afiafi. Ma le astrona I mai leiva I tai au I le tasi le awauli. Awhi o ne loa I le lua o Massey Road I Mangele, tolu tasi tolu Great North Road I New Lynn, po le tasi whātolu Cavendish Drive I Marukau, pe taka iane I le aromemorials.co.nz. Le Aro Memorials, wa sidia ma le luasful tausanga o lana tautua. Awane e misia le tui Samo Manhattan Mid-Year Dance, e whaia le astona I aso se fulumala iwa Iulai, am talia le tulai fitu le fiafi, na le fastful lima talai le tangata, e te fiwa tau mawhama e tau sami le po atoa, o la whawhiwhia I le tui Samo Band, awane ngalo le tua tusio le iwa Fantasi a Dominion Road I Mount Roscoe. Whaosota I lola whaletui a Liz e le olua tasi o iwa tasi o fitu o valuvalu. Mo se laulau mo oe, maupa anga po si o ainga. Le tui sa mau Manhattan Mid-Year Dance le astonai aso se fulu iwa Iulai lua whelua lima. Talo fa Samoa, waule ne yo kasputi alu, awar suia lingila waule kio. Aeva eva mai ina se fulu lima iwa kolu, amo, Radio Samoa. Vivela
Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Leo se mal tato taimi luas fun minuto wa ta nei July se fulu malenua I le nei aso matango pie ya aso lua na so valu nei July lua ape luas fulu malelima ya fenga I fo il tato no ya ma vai ainga le uli ya fenga malolonga fo I le fenga I fo I matutu ma faiva lo fa pena nga du ai tono so se fa nga duenga fa pena ona tapua I mai fo I nai o tato tama matina ma tu tono mo tamlawa elenga te le tapo inga le ofenga le tofia le tua ma fa le tua
I so se fata whai taulanga lo whapena na tapu wa I mai ai. E whata alo whatu fo ele pa ia o Samoa, mo whai ona mo mail tātou whaasara raunga, I nei aso mai lava I maungu tutele se o I maungu iti. Whanau o lo whapena na whengai ma malo longa I le nei whai tau. Ia e whaata alo whatu le malu semu stitu le nei tai au, suitulanga. Ia le whatarenga ia se manu o lo whapena o leo wa mai tau mai ma mori mai fo ia tala ave. O lo whapena ona si mai atu ia ele I tu o Wellington I New Zealand nei. E mana tu mori nganga fa tai channel to fa te tia, fa lo tu se tia, ia mo tatu poklame I le tai ona le la. Ia te tonu wa fa fonga mal to fo tatu wat no. Ia I le si fonga matanga fie. Ia le tenenga ia te tia hui lava I na tau maua le ngase na mai o le ngase o le fiva e le maui yo le fiva e le toi maua o lo maua ia le tenenga ia te tia matango vi au le leisha uso fai se leva matele toi fei loai o tal tono mo lunga na ina masina lona soifua tau tua mai se lona fenga ai ia mafi au o siona faletua. Fa mole mole so te filo o pai posi le matato tele mafuta. O kala me masani o la uli. Io e te milnei a fa pe ola te ai lau tupe. O ia ngai ki kausami male fia a fa pe ola nai te kausami. Ile selenia li sitanga ita o itano fine. Io e sa va to kupe. Sili lo loto. Tulanga masani pe o na whengai ai, ia, mani tātou pokalame ne foi o uli. E inisi o pokalame masani o whapenana whaafongai, ia, e whengai ai ma le whionga ia portofai a se manu. Ia, o te whaamaruru atu, e inisi o pokalame pe o tātou li poti mai Samoa. Ia, e whaamune mole, ke whaamalia kua tātou atino. O le ale o le atulanga. Li poti ne whapea mai ana masera. E li poti mai Samoa ma le tātou sui o le Radio Samoa ia mai I si tātou tunu I Samoa. O ele manatu ia o le atu lea vaenga se ia fio mai, mtua te liu mai ia se manu ia e whiangai ma le atulanga o ka ika ia e mamao alo ka mavu whau mangimea tali tonu lava o le tātou fia ma le tātou ngā lue whatasi ma le tātou nofu talo ia manuia ia wha mwemoe tātou tunu lo whiangai ai peon se le fia whiangai ia ma whainga palota I le whai ungo le masina o au kuso. Nei role manatu, ia, tu ule tātou li poti lea se I toe su mai se manu. Noe whia mai ia, ngā pulea neo se manu ia ma le tātou li poti mai Samoa. O sau nei le uli. Mane wha moe ia e tātou te ngā lue ma tau tāngo io e kau au kango atka ko o whaisi lewa. O whaisi lewa, o le tūlanga pe o ne iai le nei aso. Ia o fisusi iai, ia le tau, maruru, vevela, ma fana ale ala o le so la va so lante nei la so farai le mo le so o ka se ki muso e ma ka ukia ale ua lofa mai le li ya o ma ka go fier ni aso so malo si le la ele tulanga pe ona yai nei aso ma fufanga ata tu ainga ya e fa mo ni so fufanga ya ile talo le tau ia ai o lewa va tu ni aso mata ngo fie ia le fa moe pe o na ia le ni aso mo le lofo mo le le o tanto mo tua pokalame masani ni aso fianga ia mo tanto pokalame le afu ni o uli ma fonga mua ia o le a tu unisia tanto pokalame masani ia mo lo to si de fia ai kako walo e kako sisiva ia ngako fia ioi au fere menga ki kausami ai ia kausami ma le fia piang fe ava pele ki kausami la kupe
E ke aia kwa oe ke kausami a koe ke maonga. Yo. Lo kausami ne se dengue nesi. Oi, se ya ni ai. Fa mai kala disko inga ya ku idu mo le ku nga mea. Se mata to time lo su 5 minuti e what and ele to las fulu malelua. Tia, olo uloto, ile manomi ole puatamoko. E ono mea tele ai sui ai saupa asolo. Ifa apea, ole teine, e la lele ifa ole ole. E mata ata ai tumo ile taufa ase. Whanga mereka ko peseri. Ya tato pia whawhelo ea tu nisi o tato panga masani ro whapena. Ia olo o mai mo mai ia tunu i whafo au se talia oka. Kasi pia ia o kouat. Alofa o lepa Malaysia o lo whapena na mai mo mai ia i Sydney au se talia. I whape fo i le sunga ia i o se whatu. Alo va tai ila un chou chapo inga. Leo se mal jato taimi wa fa tonu lei tu la se fulu male lua ele o te mamao. Ia ona vala au fo ile ele tatu bla unanga le city cars le sunga ya ulungia pita pelanato. Ia fa fo jato tenu ia po wa fo ni me kupu o. Ile la fo i pico. E ko kongo farka vale le kamano. Ava pe leva fo nga mention manu le lof tele tu alta tu fa venga wenga. O filming aqui.
Se me tātou taimi, toi rosu lima minute una tāne o le tūlai tasi. Ia e le tatuamla unanga. Ia ala radio Samoa tasi lima I vatonu a mo I le nei fui vango le aso. Fia whailo atu to telo ilan tōro mafuta mai lunga o le tātou Facebook. Ia mai se le whata smai tātou pokalame. Ia pe o na silfiai o le atonga lova penao na tapua mai ia I tono au Sitalia. Lo ke vai a kusol, Canberra, o Sydney. O Brisbane, oka o kairiko o kele o ko olo o whapena ona mafuta mai. Whaftai u tātou toi mafuta. Io sa o ko whaisi lewa, kau kene mai mafuta. Tanga loa ki di some, ia ma loa whaftai, io se fatu lau wano o Repa Malaysia, so e fua manuia. Ngalu wafi le au pepe, ma loa se fua Tess, Tiva, ma loa whaftai, ia le mafuta mai, ia I le tātou mafutanga, ia e le nei fo ia uli. Se me tātou teimi, tātou o te vai talau tau.
O le tulanga pei o na mansani ai ia i tulanga whapene i oi ka wau kango a kako. O le tala le tau ia i au kilani nei i le so le aso valu nei o Iulai. Whapena o le maurunga le vela o iai e sulu 5 degree whapena foi le maruru se fulu. E aso a tai au le lau te vai atu le aso tau le aso lulu le aso iwa Iulai. O le maurunga le vevela la iai se fulu 5 degree. Le lau kau wai ku pe iai kau ki mungari i le mea kai au ali. Kau, awa pere le moala wao i al ke miangi e moalo wao. As tofi le aso se fulu Iulai maurunga le maruru le vevela se fulu fitu. Se fulu tolu le maruru. O le aso froi le aso sulta se Iulai. Se fulu fitu le maurunga le vevela o le iai. Se fulu malilua le maurunga le maruru. O le ala sole e va kwa pua o le so masalo o le so ke longa o pauni o sa solare la ka ku yai fa pe mai o le so o le atele na vai na sulu ma pua i cloudy i nisi o taimi to olu foi i nisi o au wanga po timunga i le tu i matu o au kilani ai be ale le ka ku ngi i south wa o ka ko le ke de ai mo meo o ka ngaka ua e me sa le pikongu ule o mangili ke nei ka ka ule pi fa me ia le fi pu le o ka ko sai ai ya ke le ava me lo ye au poto me au le me au va nga fu de ro to tua ma lo va tai de to tua me nanga de tanto tu no uile nei po fe lava o lo e mafuta mai tanto po kalami tono moto malao tono fale fai ngaluenga ia i so se vai ngo sa mo lo e fa pena ngalu ai ia malo fa fitai la ngaluenga lo e fenga ai ia o lo o fai ngaluenga i lungo au wala ia i tonu fo i o au feo i va lele ma au feo i va i le ngaluenga lo fitai tungai e le fai ngo fia ni so le ngakwa ka ko se i ka fa longa ku ka mo le lidi sama le keringa pe pese i ma ku ia so ia lau lili sama lau pele fai ngocho le lai le sama o chicho se lili sama yo bakchaf e fai le mabai o le alofa ia o fia ngai lo alofa ke mo ola fai ai mucho lene ola ya ei lo Wachala Oche Chota Selili Sama Samayo Tafa La Faila Foyele Taya I Ave Olela Namachala Lona Funga Singa mau eia te aia so uma e foi ma leo mai a utofa e ke manga kwasi o so ki ngi pisi ia la ka mo fai mai va venga e se me la ma fo fo ye ke dei do por me o ma fo ka mo fai ko ye ala pis kan ka fo ile wa a makan kau dia ngalo kau ngalo mea ta uso sau ya tia muni mai tia te manuia au ka molose la fa wa ilunga la wala o le silia mau o ngangare yengi patalo pa to rose
ta alunga sa alulungani Afai la foiele tae I ame olela Nama tala lona funga Ua ulena Malesinga singa mau eia Te aia so uma E foi ma leo leo Ma oi a utofa I ole lili sama na tutoia o tafa ina ua e lei loa se mea. I waru le vai aso e ka whao, nei sau whi au e whaia. Nga e saura e ngofa au ka whao loma kuma e pepe loa ia. Uma mai le ngā luenga wha mai. O whesa e wha mai. Ke ia o whianga i o ki ngai ngā luenga li e o al kuple ni i mō ka koa. Loma kua. O vidi ngei a kua e wha ngā luenga kira o ia. O whede sa ia i. I o e whaftai leo tātou mafuta. Male sunga i aurungia e tautuma launanga ale City Cars. Fatalo fatu i lau whiok. Fatalo fatu le malu fa malo fo se fo manuia le ni vai ngol tapo kalame ia boli fo le ngaka whaftai le tio Samoa no tulanga o le amana ia mai o tulanga o tātou pisinisi le nei tu o Aukilani o matu pasala lau tuai i le ngaka whaalo alo a le malu tātou ke whawhengo i lava i le atunu o lo whapenan whafonga tapo i mai le ngate lau monta ia au ke lava le mea o lo mo mai ele tātou pasala lau vai panoa New Zealand ia mai se po ia tunu mamao ia o lao so ona nei o lungia Peter Perenato e whaatalofa maofa lofa antu la o le tautua ma le o nanga le sitika ia o tau whaaftawa inga o tātou tāwale ina i le lei ato tolo sa whawhele fo lau whai ngā le tua ia o lo whapena fo i o le talfa autum whawhale le manu i o whea lava se vaenga o New Zealand o te tofi tātou i le tue ngālu e ai ia whaatalofa atu la o tau ona le nei ia e vai malima iai Samoa ia wa lava le tautuaina o le tātua tunu le nganga whaaloalo a te malu. I oe malo whaftai le saunoanga mātango whie lau o whionga ke sila whia urungia o sio uso o whaisi lewa. Ele u koe o mainge ia o moro inga ue e seo manu. Whonga mua. Manga kua le pokalame le whionga urungia ngi ke o kuri se sio mako umare ofisa. Ai sau ngoa ia lau whionga tūlanga peo na iele tau tuama lau nanga le City Cars. Ia, whaftai le manu mo le mantua wanoa, tūlanga lava ia o le tau tuama lau nanga le City Cars o whapena lava o na whaawau pēa o mantua kisosani atu no manu le atunu o lo auto wa mai tono le tanto loto ai le taimi. Ia e manatu lava a ngai mai le atunu, ia e mamoli lava le nganga whaftai o no le bito manatu mai fo i whatala ulanti lungo o tanto le tio Samoa, whaawau Australia o nanga ma le tautua ia ina i mawhai lava le tātou tunu o na maua uma wanoa tātou te whasoai ia walava le lei ato tolo sa o nei ame o ta vale le malu o tele ana whaale tonu white grade ngai tangata Samoa New Zealand i le nganga ia o lungia ia e tu whala au mawha tu te tulango whautuanga moli atu le tātou tunu o no le lava mai tawina ia o lo numero tasi a Samoa lo angai mai tono lo toal City Kai vai a staitas ia mo le fo le nganga whaaftai ia o no lo to manatu mai ia o manto nei wana di ona ia e fa pena no fo ina tu le tu lango tatu tabale o lo tele tatu po video lo tele tatu van right for o lo ye tatu right for to sanga le lei o le tasi nei fa tuanga bo le malu le tu nga mai tono le tonto al sirika ba ai to sanga le lei tu le lei no vinga a ta o to sanga le lei wa fu tasi ama ia tu lu fu fa ba le lu fulu to sanga ia le o tai o na tatu mai lava o lo lata lava i lunga lu fu lima no vinga o la lava e fau ta vale lua o kilomita ta vale au tato ba ai mau iai o le mawalunga o kilomita ia o le umi foi len whaonga ta vale ai a loa kilomita i o la lava le tele se tebi na whaonga ai ono ta vale umalava ia o lo moli mai a kinu wapu o ta vale sa whaonga fo ia kinu wapu le lei almanino le manto le vai vaenga lea turanga ai o tato ta vale ia fau vivi ia e le se fau vivi e tiliva vai wapu o lo whaatau lava nei le loko New Zealand ono fo wili lava ia lo fata wai for renter Toyota Hilux double cap ia maisi atu inga sese ia ile le master o mea uma lava na lo fa pena no fata de New Zealand fata se matanto right for o ta vale nei ele mai e fa fo fata wai tono New Zealand ai la ai inga na mia ta vale nei
o ka sao ai mātou anga i whantāwale Toyota, i o nā mai ai leo tāwale nei, ia mo foi nātu. O tau masani a o lo whapenao na soswani atu ai le tunu, o le vā o le whase furu, le tau se furu le tau whao ai tau o tāwale le nei, tau sanga le lei, wā penu fitasi anga i atu lufu whā, tona winga. A manatu as tāwale le lei, ia wane ngalo wala o mai ulungia. O lungia o lo no watu ai nel tātou lo toa, o le olu atasi, o walwalu fitu, o lua fitu lua. Ia, e whapenao tātou tala non whasoa, tulanga o tātou i ei, o lo mafaina mai e service lau tāwale e e sema lo toal no winga o se taxi nef so swani malosi tele o tātou tāwale sa wha ngai whafu a e tā ua lava le siaki le iei a so se klein sa mo lava lo angai mai i o lo whapena lavo na sisi mai e tiau ina i mai le iei i an whaia na mai le iei whatino i a tātou service ina i le lei a to toa mai lui poto le tāwale o lo le lei a to toa fotoa lo tele mo nei o tātou ngali la iti le ngate i leo tātou youth o lo tele mana noa i tātou yuti tono lo toa. Maua tātou cashback, o lo mawhai ana whai tātou cashback, a manta mai lava fitu afe, ono afe, lima afe, wha afe, e o lava le tolu afe male afe, o lo mawhai ana moli atu le ao le ainga, pe a iai ani mana onga whapitoa. Ia iei pol whautuanga, i o nei se le ni umai ao ni tō tongi, o nei le ai ani se le ni ame fua i Niusila, o mea umalama, i o lo ilungo o tātou long, tulanga o tātou referral, ia e lima se lauta laima moli atu le ao, le mai el whatau. Paua leo se leni e ofo i nānto le pule, e leo mwhaitu ua ilungo le tau le tabale, o se leni nei e leinga whapa u lalo, i nei ngawhatia fo e mātontu i nāntu se mea lofa, mo le mai el tātou whatau lai sene. Tanga lai sen Samoa, ave tola o tabale, tu sapetu a siwa tau sanga le tenei, Bili mai ulungia e whaina ave tola ta vale le sen Samoa, tulango tātou le sene, o lo whaia tātou le sene nei, ia e whaatino ai le liua o lau le sen Samoa, anga i atu le fulu le sen Niusila. Ia o le lena, o lo whaina ave toa tātou ta vale pēr credit, te ngātou whale tono, te ngai tālafu, au al papore, marau mai, tā whasoa, ia, ina i mwhaifo, ina moli atu le sosoani o lungia i o tawha, o lo o iai a le tātou whainento, o lo mwhaina tali mai, po whea lava tiklain mai ai. Aolo ia ia tātou tāwale whainofo i nātu, ia ele e tātou krede suea. Pāwale mea, ai ni los tāwale wala mai ungia. So ni atu ungia vaenga lea, ina i mwhaina baua so sa awale tau malulu. Ia, o moli atu alo whaanga o le sidi kai, klain umalama ta whatawina tāwale nei masina, le nganga whaaloalo, ia o moli atu le nganga whaafkai te ele o mātou loto, e bea ia o masuyo le nipule mana o whainga luenga, ia e whaafkai ai vaenga tā uale nei. Ia o tātou tuatusi o le taksi lua. Lincoln Road, Henderson, te maua mai ai le tautua, mara o ngā ngāle sirika. Ia, wala o mai le tātou numera. Ia, Samoa, o le tātou reporti masani le nā. Ai alofa atu le malulu. Ia, ai leina i matua tausi le nei vai tau, o ma ati ale malulu. So, swani atu ina i mwhaina maua e la tolu so i fua maluluina. Ia, manuia Samoa lau whaapong mai. So, i fua mai manuia o nia Pita Perenato, la autou auna. Ia, so i fua i le yaso whaaftai. So i fua mai manuia. O le tautua mala unanga, ia, a le wharenga urungia, Pita Perenato, o le tautua mala unanga lo whapena o na iai le City Cars, ia, i le tele mala noa i mātango fie fo i mo whaasala lawina, ia rau unanga, ia, a lea fo i tamari o le atunu, ia, wālawa le tautua ina o nei o tātou, tangata o eo lo fie maua sta vale, ia, au whai o se fulu kau sanga lo ka amanenga ki whero i maue, au kau ma sui se mea fo, maka nga sui se mea fo, au ke ranga le au whaalongo kui a Pira, ka kua ingoa ko inga foi esa e yaso i Pira, urungia ya Pira, ya kelele telele le a foi le unanga mo nei o tātou tangata awala ne msia e kelei loa se mea, pea e le susu ia i o ya urungia e te fesili ai ia e au mai e se tali fia mo oe, wau ki longa kako uma urungia o le kangaka e kani mangao mo tātou uma. Ioe? Ia o ngi roi au ngia. Yup, yup. Sensuki au. Hey, hey. This is the Full Again. TJ Records. Come on. DJ. Hey. Yeah. I am. Vai me la saulina. Ali. My
sola sola tai Wama ai ua o tino mai Lau ole piso e soia e te tangi ai ulo o la alu i lo tina Momori o alo fai lo u ainga Ua mali e lo ulo toi lau tau singa Tafia ai e ise mai salo Tafia iwe ise sua pai O le papine leo wa te sola sola tai Wama ai ua o tino mai Solo, solo, uta, bayo, solo pa, manamo aulele. Awe latayala, awe si umbo, fapema si papa. Solo, solo, uta, bayo, solo pa, manamo aulele. Awe latayala, awe si umbo, fapema si papa. Hae fie iloa ngai yo piko ngu asi asi mai si o mako ngu a fio ai le kau fia mali e koa kama papa a fio ai le lako kama le alo ali i kupo le sava uso ali i ka ua mai ngau i au alala kai sa le ukongi o le lima makua fale upo pe vau ko finga luko style wa pe pesa masiva solo solo uta bayo solo pa manamo aulele awe latayala awe si umbo fapema si papa solo solo uta bayo solo pa manamo aulele awe latayala awe si umbo fapema si papa Leo toe 2 minute ona tā leo lei tūlai tasi, ia pe ona masani ai, ia o le temle nei o tātou whaasi sinanga mo o le sinafia e le tātou wā tunuu. O whapitone i le Casa Beds and Appliances o loo whanga solo tasi, mua le seti no 4 le fabric, no 4 tolu, ma no 4 singles e lua, mai le iwa tala i le vaiaso. Maua moenga queen size, mai le fitu tala i le vaiaso, iPhone 13, po sifuma le tolu, mai le sifuru lima tala i le vaiaso. Smart TV lima inisi i le na o le sifuru lima i le sifuru lima tala i le vaiaso. O le afio ane loa i le wha fitu wha, Great South Road i Otahu, po le tolu fitu iwa, Great North Road i Henderson, telefoni o le o valu selau lua lima wha malu, o le telefoni o valu selau lua lima wha malu, o omi le lua mo Otahu, po o le tasi mo Henderson. Whailoa iai na e whaafafonga i le Radio Samoa, le nei whaasalaunga e mauai sau mea lofa mai le Casa Beds and Appliances. O ne ngalo sau lo minga o le tusi o le songa, whaatasi ai ma le lo minga o le vao fili. E mauai whaalupenga o Samoa sipo tutuila mamanua o nisi o tala tu o Samoa o lo o iai tutono le nei tusi o ala ngā upu o le mata whaioi ala matai i le whainga o whaalavelave pei o whaapuiponga maliu
o le osi ngā ainga. Fesili whainga o Paolo, si whaaloalo, whaalanginga o Ekanesia, ma le tele o ngangana o whaololonga. E fitu se fulu tala le tau, na o le ofisa lava o le Radio Samoa, tasi 5 a mo e le tolu pa tolu ono Hopewell Avenue I Manukau e mauai. Mo nisi whamtaranga, wala au mai le lua ono lua, tasi 5 wala au mai le lua ono lua, tasi 5 petanga iana I le shop radiosamoa.co.nz e vai mai ai sau oka. O leo mo tātou nei tūlain tasi, ia tātou whasan lau mo telefone ngana wha Peretania. In this update, Chris Hipkins says he won't go into government with Te Pāti Māori or the Greens if they can't agree on key policies. The Labour leader says there are many policies they will never ever support, like Te Pāti Māori's desire to have a separate Māori parliament. But he says there are many areas where the three parties could work together. Hipkins says he'll set out what he will and won't do well before the election. It will depend on the policy positions that those parties say are their bottom lines, because if they take extreme positions that we can't work with, then we'll say that before the election. Optimism over a Gaza ceasefire. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's had talks with officials at the White House. He also attended a dinner with the US President and told Donald Trump he's nominated him for a Nobel Peace Prize. On the possibility of a two-state nation, Netanyahu says Palestinians should be able to govern themselves but shouldn't threaten Israeli security. I think we can work out a peace between us and the entire Middle East with President Trump's leadership and by working together. Uber drivers gathered outside the Supreme Court in Wellington say they're being shortchanged. Uber is appealing a 2022 case which ruled 4 drivers were employees entitled to benefits like sick leave and holiday pay. Uber says the focus is protecting drivers' flexibility and independence. Drivers and supporters have been protesting the drive-share company's appeal this morning. Driver Steve Fairley says they deserve employee rights like being paid for an entire shift. So you've got to drive 15 minutes to get to a 10-minute trip, and so that whole thing takes 25 minutes, and you're only getting paid for 10 minutes of that? Another standout month for beef and sheep meat exports. The Meat Industry Association's revealed red meat exports for May reached $1.15 billion, a 6% increase on last year. The US remained our largest market. That's news. In sport, a significant blow for the All Blacks with captain Scott Barrett ruled out for the rest of their Test series against France with a calf injury. He left the field midway through the second half of the series opener in Dunedin. Ahead of Game 2 in Wellington on Saturday, assistant coach Scott Hansen says there's no expected return date for Barrett just yet. We'll just take it week for week. He'll be keen to get back as quickly as possible, but we've obviously got to do what's right for him in the injury process. And 3-test All Black George Bell has re-signed with New Zealand Rugby and the Crusaders until the end of 2028. Black Caps cricket coach Rob Walter has quelled any fears Kane Williamson's desire to play for New Zealand is waning. He's absent from the national squad for their 2-test non-World Championship series in Zimbabwe. Malo soy fua, ol se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. Ulo ngutu senga te telefon, spaka o matao malopoto. Tau mawhaine on the pole, tatane a bea tawa ai tau popo. Eleni, afalai falele sile manongi. Eleni, fakale
sili le malongi Fai talia oi is fai ngai fai ai O sili popo Fa fai ai ai Fa a tau alosi fai malofa Ole manatu o e matou o longa Ata si I matsi tai tau wilangi Wale lo ele o angelu au iai Eleni Afalai fanalei sili le manongi Eleni Fakale Sili le malongi Fai talia oi Is fai ngai fai ai O sina popo Fa fai ai ai Massima fa per ma pua Ele ngata le tau ngata fiu saka Tau ma fai na lau ma fa Atata petato isi atingi apa Eleni Afalai falei Sili le manongi Eleni Fakale Sili le manongi Fai talia oi Is fai ngai fai ai Ma o sina popo Fai ai ai Fai talia oi is fai ngai fai ai Ma o sina popo Ma o sina popo Fa fai ai ai
se siva, se lunga, se lalo, se siva, 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 siva. Oy, 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 yeah. Oy, 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 yeah. Oye, 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 oye. Singa kasia, siva, siva, bra, bra, wakonga. Fucking wa. Singa kasia, siva, siva, bra, bra, wakonga. Fucking wa. Were you born between 1969 and 2004? If so, you may not have had the 2 vaccine doses needed for full protection against measles. It's a serious and highly contagious disease. So, now's the time to check how many vaccinations you have had. If you've only had one, or are unsure, play it safe and book a vaccination now. It's safe to get another dose and is free for most people. Visit info.health.nz/measles. Whafonga mai atina matamaita i tutoa, mamalolosi o le Pasifika, ua lātou lavea ina lalangi. Whaftai moa o tō ngaluenga lelei uma, ua whaia mo ainga, matangata lautele. Ae peitai, tu salava pe tutoa mamalolosi tina matamaita. E lātou te moomia lava, una whaia lātou siaki whafoma. A whai ua whaasfulima i le onos fuluiva tausanga le matua o lo soifua. Whaatonu nei loa so wawanoa siaki fua ai o susu, mo le siaki ina, pe ua afia i le kānesa o susu. I le pressed, screen, Aotearoa. Wala awane i le numera. Oval se lau, lua fitu o, lua o. Awa, o le whaia o le siaki mawhaata o susu i le aso. E lawe ina ai o tōu moa tai au. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga. E le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea e ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua ta itasi le itu la e valu. I lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai muanga, ma lau whaasaunga Samoa. Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Seu mai i lau manu se fuo le papatua.
Os fuluima minuto wa te nei tula tasi. Te ngai tantu wa no ia ma whenga malolongo. Le uli. Wa tanto e talitonu. Walanga ese kemi tok whenga ngai. O kere loa wa o le mele ka ku Samoa ia e whapinga. Le kemi a le kai au sultai au le afore valu al wa kwale mana vai lima. Au ka ko wingi New Zealand. Esse kai. O le ana marulu I fea, por de vela I fea. E usua. Ai sea. So le ale usua ri de kongia ri de. E de kongia mokes. Ya be de kongia vet. Ya ale vo se me ai ku ngore laula. Ya me fa penga. O le la le malu talu fai na yo tatu to. Ma lo le tua na yo tatu ainga. E na yo tatu matua. Ai na ngona ia e ba ai foi mana lofa ile tele mana noai ia o le swinga male ngai vai tau le malulu ai le ma fai lava ona tua le ngal venga lofa pena le tua na yo tatu tangata anga ka ko maua o male life nga kangi rose lose ka fao dungo selingi Nisi wa penana mai mo mai dungo tanto Facebook Queenie Savelio so fu manuia Teresa N malo de tatura pionga manai musika Teresa N oka angai na masing selingi wa manga tau sanga oi fangayo fai lo tu che ngala abu mai fia New Zealand o ya mini Australia ya so fu manga mai yama nga fatasi malo fa pitai ata lili alsana so fu manuia al tanto wa tuno Let's see,
25 minute wa te nei le I tu la e tasi. E lo tō mamau, ia on tō whaafonga mei tātou whaanisio whaasilanga, ia me si whaapo kalame masani na reto leola, ia pei o na tautua mau o na tiai le sunga I pasta la whai le kopa, ia pei o na masani ai, ia uli, ia o aso te tasi o le tātou polokalame. Le tautua mala unanga le Radio Samoa tasi lima I batolu amo, ia pei o na tautua tu maila tai ona na se o I le afi o le aso. Pe ona silafia le tātou atunuu, ia, nisi whaamoemoe le ainga marisi, ia, pe ona loma nei. Whamanatuina o le fitus lima tausanga I tutonu o le tātou atunuu I New Zealand nei, ia le whaamoemoe a le presidente ma le laulau a fono a mese o le asosia le marisi, tamamtene tuai le marisi, ia, I New Zealand nei, lava pena ona whamanatuina, I le aso luas fu male ono, luas fu male fitu, ma le luas fulu ma le valu ia o September. O le nei whamoemoe o le a whapenao na whaasalawina ia o tau tangtanga I foi I lunga o penga te whailangi ia o loo whapena o na whaasalawina atuai. Whamoemoe o le a whaia le Sfereile le a fiafi ia ma le corporate dinner whaia I le pōne astonai ia ma whaiwina I le asusa. O nei polokalame uma o na whapenao no tau sila iai se temi o na tu atu le lunga o le tātou I penga te whailangi mo lo tau sila fia. Au te tele tonu hoi o neva noe vala au tuai nisi o tamam tini tuai o le manisi o le wapena o le whaafonga mai ia I nei vaenga mau mea tātou whasalaunga nei ia te tala le ava noa mo tātou uma. I so se vasenga, so se whala patuputonga no whapena o na whaavaina tonu o New Zealand nei ia au te talo atu. Lo whaafonga mai le laulau a whono a mesi le tātou asosi manisi New Zealand nei te tala le ava noa mo tātou uma whaamana tuina. Ia I le nei whaamoemoe pei o na loma nei. E le mawhai o na mātou, whai ana o mātou. Ia e talitonu o le tātou ngā luenga whai whatasi su mai matala mai ao. E talitonu whai a matalava ia I le sauninga o le misape o na whaamoemoina. Ma whaatautai e le whionga e pātele o se fotimu. Ia I le asfereile. Ia o le whaamoemoe o le asfereile le whaapea a foi a matali sauninga ia ona faile le tau le cocktail party foi lea matatu fifia fatasi ai ai te tala no more houses ss ia mo le silafia ia we silafia lava tatu houses iai ia le tanat o le au vai le losi le tanat lam sama ile Alfred o le tita ia fa pe foi le au malo se masilino ia fa pe no te tala toi sui au wai uma o au ia taitasi o loo whapena o na te tala lewa noa mō tātou uma. Leo te mao na tu atu leilunga o le te e whesota iai o le tau house, ia aua le popole o loo te le lewa noa. O le temli neu whaanga solo, ia polo kalame, ia e pe o na whaasisila tuai, ia te tala lewa noa. Maufu e tātou o futino, o loo tu si ai, malolomi ai, I le sangata Iosefo, o iputi vane lava mo le vai tau mafa, mo le fonga tau mafa, ia o polo shirt, po mitiafu faikola, ia o lo tu si ai, ia le swafo le sangato Iosefo, a mese whamana tuina o le fitu lima tau sanga. Talitonu, ia o ia mea uma o lo whapena, o na whaatau waina, ia ona o le haonga sa tātou, sa hao tau wai, ia o lewa e mawaile poko mana ka mai, lewa e, we mi mita nei, ia I New Zealand nei. Ia mese atunu I whawha apea fo le te whaafonga mai Australia. So si vaenga o New Zealand nei te talewa noa mō tātou merchandise pe o na e whaafonga mai o futino, polo shirt, o le pulou, o iputi po ta ua max, ia e wapena foi. Ia ma le tele mana noa ai o nisi o whaamumuenga o loo whapena o na tau mawhai atu iai, ia le tātou ainga manisi ia I nei. O le whaamoemoe lava, e whaamoemoe atu lava I le tātou ainga manisi, ia ni e tātou au wai whaatasi, laso luas fumo le ono, laso reile, laso fitu na stonai, ia ma le luas e fulu ma le malu. Tala lava noa, mō lau, e fi whaatawina, stautau ngofie, ia au wā le whaamanatuina o le corporate dinner, e whapenau le whaatanuina, ia I le aso toa nai, ia mo le neva noa taua, ia tātou te fia, ma tātou ori ai, tātou tau whau ma tufutu manatu foi
ia toe fa manatu a onga yaso ia va pele sa tuli le tausanga mua tuli oe le opule tausanga mua toe fa tonu oe tausanga lona lua e le ai se me o iai o oe lava ua ta ua o le a inga manisi ia i New Zealand nei a fa tonu nei tunu la e tasi fa uina tātou fa salaunga ia musika so fifiloi ia wane fa fonga le tātou watino Leti otala awane ie la mai le se ine ie fa pea ua o fai o se tala se se a e via tali tonu a fia mai e mai mo a masila sila e angele savili e o mai fele la watoya ina e angele savili e o mai fele la watoya ina Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Come on. Ia e whatalofa atu Samoa i lau whaafonga fo ni tai au maro lava le soifua manuia whaftai le atua ona olona anga lei whaftai fo i le onsai maro nga lua i lau sunga a tau lava ma oe le ngei soifuanga a waa e le usu fo ia e le ingi mea maanga e kupu ai o le upu o le afionga le atua le nei asu ia ua maua mai le kenese lona mata upu sifulma le lima a olona fai upu e lima mai ua ia au maia foi o ia i fafo ma whaape atu. I nā e waava aia e ia i le langi, ma e whaitawina whetū. O le si whai upu le fia whaitawina, o le kenese mta upu e sifulma le tolu, a o lona whai upu e sifulma le wha, ma o whetara i atu fo i ova ia upper amo, ina ua tea ese o lota maia, se i e waava aia ma e ilo atu le mea te tūa i nā, i le tū i mātū, ma le tū i tonga, ma sasae ma sisifo. O le autula o le nei fo yaso. Wawa ai i lunga. Wawa ai i mea nei au tafa. A o mai whainga tae le tātou soifua. Mea lewa kupu ia Abraham. Wa kua alu ese a kua lota. Wa umanga ave lota mea le lei uma o whaamanu ianga le atua. Kia ima ianga o mea ngā waia ma mwhangua ngā wale ia Abraham. Wa fo ilanga o kala Abraham ia lota fa mai fili mua oe. Wa ave e Abraham le wha mua i le atali i o lona uso. Kei lo le winga wha Abraham ngā o le māngai ia pea maua e tātou. Mo le meo le e fasi e le mea leo le greed. Loto wha pito ma le mana o lasi. O le wha mua o lesi. Wa le whainga tā ia ia tātou le nā. Ai wha longo o e la i le bele. Walu ese la lota ma ave uma le mea mangangai ia. Piki e loka le whangua silinga la fule mu. Ma le lau siusi. Ai tuu ia Abraham, le mea maunga, ia walu lola lota ia. Ia ai whai mai lole, le tala le atua ia Abraham, se i e wa ai ia ilo surrounding, wa ai le mea nai te tuai, wa ai ilunga. Kei lola oe, i nei taia. Ia ole upuna le atua mo oe. A whai ua iaisesi ua sau, ia ua ave me le lei, po ua manu malo i ngō le tau a inga, ua ave i e ngō le saoma. Ai toia nga o ngai ngonga ia i po o lau whai, ia po ngai ngonga wako koe. Ia, whai maile ka la le atua ia te oe, aua ke wha vai, aua e ke ika, aua e te loto ti ngā. Ai wawa ai manuia na ia te oe, whai maile atua ia apera, wa lewa kūnge ia apera amo pese paipa le sua, fo le walu umama loka mea. Ai whai maile ka la le atua ia apera amo, se i wawa ai ae, wawa ai i mea na te tuai, look at where you're standing, right there. Where you standing, o mea ngai kuai, e a mata ma i nāna o wha amanuia i ate oi. O la wha peka ko e wa uma manguia, ai wha meile atua wawa ai, ke rofo le upo le atua i ate oi nei asu, aua ke wawa ai i mea ngai le iai, ai wawa ai ngai manguia ngai ai, count your blessings, le ilopo i eilau whanau, le ilopo le leise tau whale, po sin tau whanua, ia po e nofo i talano se vai,
ia vavai mea ngai ai. Ai ua le sanga whaangoa i mea o leo ieu walu malota. Wa apara amore kau kuma kau fika. O ngā ua fōringa mai ua ngaul pisingisi. Ai wha mai lea tua. Vavai. You have blessings in mai ele pese le sa fatu e tangata i aso ia mai. O mai, when your trouble comes your way, count your many blessings. Name them one by one. Mai whaitau au whaamanuianga. Wha mai le tua ia apara amo. Vavai o kafa. Vavai lunga. Ki kilo ku o kol mol feku le langi. Mai whapenga. Ma o whaamanuia. Tilo, au te vai lalo, au te ita, au te whaanoa noa, au te whaavai ma e give up. Volinga wa kongi solo. Au kongi lau solo. Whai wa yeise mea wa tupu. Whaamangu malongisi. O le mawhauwhau o oe sa ki ngā inga. O umama mea ki ai oe le sa e whakuai. Whapefa ua piki le se CEO. Se au ke whaamawai whaafua se ia. Ia ngai la kua le whaale whekau ia. Man mea loko ki ngā. Whapefa ua piki le se CEO. Se ki ma aim folfolo le mo al whako im wharoa waia. La si la fia le tua. Ili se ri ngai i oi sapali e masange whamelankala. Se folol whako. Ma e folol ki la mori. Wa e whakaikai kai folol se ki la mori. Ia o le mea ngā. A whape ua piki lesi. A oenga i loe kaunga piki. Ongo sai. E whape o ka waso le tua. La si la fia le tua mea. Ma God has very good eyesight and he knows everything. E si la fia le tua. Ongo sai la inga. Ia e ilo taimi. E fo ilo kai ao. Ia e ki whaafakai le tua. Mo whainga ongo sa. Langa o ngā iei whaamanuianga. Ngā iau kafa. Ai kangoi whaikau. Ma vi ia le tua whaamanuia le tua. Ia te osa mo nea so suafo Yesu. Amen. Malu
mori le ngang whawhtai tele, e le sunga a pasta. La whae le kopa, e tu sai o le tautua mana unanga. O lova pena o na iai I le proklame na reto le ola. Whawhonga fwoi ma le toa le tātou, o tino ureu po fola, a seu pua po ai fwoi. Ia tō matau hailu tātou wala whātua tua. Vai mata yala I le tele, ma le ano noa I o whiau mga aluenga o whenga iai le nei vai tau. Au te tele tono le upu fola ua ulunu matau whalau loto ma nganga o lanu whanau Kirisiano e whamotu I nai lo tātou wala whātua tua. Whau penga I nai tātou. Ina ia whapena ono whātua mawina. Ia lo tātou wala tele tono I le tua. Ia ma lona fina ngalo. Peso lo to whawhonga mai ei sa nia. Ia le sunga ia weino. Le peso le whakasa. Ia tasi whātono. Whai mea alofa I a inga mawo I Samoa, e ala I le whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai o na whaonga ina mo aso ta ua whailonga ina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane I le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe wala au I le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O oio stangata whai businessi, po o iei sau fuafuanga e ambata sau businessi. O le Pacific Business Trust, o se whaalapura tonga, e langolango ina mwhautua ina, so se businessi tangata Pasifika te tono New Zealand. E mawhai ona tu ina atu le tautua, male au nanga e au no mas te tongi. Mo I lato o lo tau whaatu se businessi fo, ato fo I mai lato o lo fia si tia na tina ina o le businessi. E tele ni awala, e mawhai ona tu ina tuaile au nanga male tautua I businessi. E pe o whautuanga whapito mo ilo longa mo businessi, business assessment, whatu pa ina lea o se atina e mole businessi investment funding. E whaia fo ia o onga me seminar, business workshop or networking events. A wala varsi tion to mai mauna ia pele whaale leo atina e a tatu tangata whai businessi. A whaio lo tau sa ili sef soswani e ori tangata whai businessi. Awa lolo no whai. A wala au lea whionga ia tuala victima au ni mosef soswani. Ile telefoni o lua tasi fitu, whātoro lua whavalu. Pole telefoni le eise te tongi o varselau, lua varu fitu, fitu lima lua ono. Pe te hanga ilunga o lo pengata whailangi website ile www.pacificbusiness.co.nz. Marisi talai. Tātou ngāra lua whatasi e ati nae businessi mose luma nae marui o tātou tangata. Au tātou wholau I teimi whaingatā o le soifuanga. O le ka for you, o le awhiso swani mo oe malou ainga I se sā tau maualalo. I le teimi nei, o loo maua le SUV, a mata mai le valu se fulu tala I le vaiaso. Piki apu a mata mai le na o le se lau lima se fulu tala I le vaiaso. Ma tau te wheso swani atu I a te oe malau paketi. Susu mai loa, talia so se laisene, New Zealand po o Samoa, ia iai se ngaluenga tu mau. Vili mai loa I le ka for you o valu se lau lua fitu wha iwa o no malu. O valu se lau lua fitu wha iwa o no malu. Pole mtuatusi o le tol se lau Great South Road, Manurewa. Whawhonga mai atina matamaita I tutoa, mamalolosi o le Pasifika, wala tau lavea ina lalangi. Whawtai moa o tau ngaluenga lelei uma, wa whaia mo a inga, matangata lautele. Ai pe tai, tu salava pe tutoa mamalolosi tina matamaita. E la tau te mo mia lava, una whaia la tau siaki whawhoma. A whai ua fast full lima, le onos fuluiva tausanga le matua o lo soifua. Whaatonu nei loa so wawanoa siaki fua ai o susu, mo le siaki ina, pe ua afia I le kānesa o susu. I le pressed, screen, Aotearoa. Wala awane I le numera. O varselau, lua fitu o, lua o. Awa, o le whaia o le siaki mawha ata o susu I le aso. E lavea ina ai o tou moa taiao. Radio Samoa. Taslima Ivatolu Amo.
Leo se mai tātou taimi ua toe se 15 minute ona tā leo le tūlai lua po kalame masani so I whiwhinoi a me se foi le tautua na unanga le radio Samoa te se 5 I vatolu a mo o lo whapenau na tautua toa le tātou tino whea lava o e whaafong mai ai lunga o le Sambio le lau le ele e ai lunga le ea o whapenau ki longa la maua I lunga le ea o la maua rango ke mingi wa lele o la ua o kei ale wifi lunga le vanele ya o fe foi tonu mauta malawa ya I tonu o fale pui oe manatua nei o tātou tangata lo va pena tu tono lo ma fatia le nei foi vai tau ya o lo o tuai ya le nei foi fa sa ronga ya fa tano fatu tel tonu lava ya o lo sanga le mu o to uma fe lava o to fa fonga mai ai ya tonu fale fa nga luenga ya po e moe po wala o menga fa ko lo fa nga luenga anu le aso e makamaka le Facebook I le laptop po le fa nga luenga ya fa tano fatu ya I le nei vaenga o le oli so o lui foi pe on vai a se ka wa kango ka kum ka o le o mai e tanto fa se silanga pe ona masani ai la tamu vai atu sulimoniol tina o tau mai no mau po mau o tanu nga manono vai lima e tai pe ia le mamalu Samoa yo pa ia le popo mau mamalu sau so wifi ngatau pa ia le avea mau mamalu le to esea ai fa pitos au ngafa se fa mtalanga I sulimoni uma o e na soifua mai I le tina ia tau mai no mau po mau o sila fiai o le afi anga o tanu nga manono vai lima o le papa ao malala o loo papa ao malala I so se tu o le nalolangi e fa pea e peo nai unga fonoina I le fono ia aprila lua afe lua lima o le afea le isi tatou tala noanga I le aso lulu luas fumaltolo Iulai lua afe luas funumali lima I le tūlai tasi le uli I le mauta fono I le ainga I tanu ngā manono Samoa. Mtau putu mau o le talanoina ma le sailia leo se tasi e tausia le tātou I tūtino I le suafa a toa mafau wa I upolu mo le sile fia watoe o tātou ma le isi tū ainga e le pale I le saufa inga le nofo a suafa pe pale le taupulenga o mea fai I le ainga poto. Mole ale a vea lo le a waimai e tau fia pe sui ai se whaiunga o le atasi pe mafuli ai fina ngalo le tātou ainga. Mo nisi whamtalanga wa so tai mai le telefoni o le fitu lima valu fitu lua iwa o le fitu lima valu fitu lua iwa sainia e mafa vātau fuatino alo yafi lilo maiava ku veve tua sa seve tupuola alatina simi shika mal Koroseta Manase. Fono nuu o nganga I fole vao I le whanga I au kinani. Le ata oto mamalu Samoa ma le tala le lei. Le a I tonu ia le fui niu I le lapalapa. E ala I sio mato nuu pele o nganga I fole vao I le whanga. O lono piai I so se tu o au kilani nei. E whaasila sila tu ai le hawa tele te tawai o le o tasi le tō whai le ia o tapa au mainga le sua o tia ma whamuina ma le whaututanga I a nganga ifo le vao I lo tātou nuu I au kilani nei e whai lo atu ai I alo ma tama whanau le tātou nuu o le ato e whaia le tātou whailo inga I le aso tō na is fulu male iwa Iulai lua afe lua se fulu male lima I le itu lai se fulu lua I le oli I le maota o le fionga I atu au pepe moana le luas fulu maleono Tarata Crescent I Mangere Bridge. Se I whiri ai le tō wha ma le whautanga e ala I le wha moe o le tātou nuu I Samoa e le o toi pō ma le mo le umusaina o le whale aonga fau sa o tātou lima iai e mana o mia ai so o tō whingalo malama mo le tāpinanga o le whainga malanga atu ai o si o tātou nuu mo Samoa o le ala ua mana o mia ai se tātou whino inga. Fa moe le tātou whailo iai I le aso I le pule whaasoa le tāpau siri le langi sa I nia le nei wha moe le taite whono a fionga tua o pepe moana misa ma le pa ia o le tātou nuu o nganga ifo le vao I au kilani nei. A fionga I sa punawa whale a lili e wha maluru watu le tātou nuu ona o nisi o mafu anga le ma alofia ua tuai ai o na tātou whailo ai. Ai ua te talo atu ma le nganga whaaloalo o
O le a whaia le tātou whilo inga i le aso sā nei aso se fulu ma le tolu o iulai lua afe lua se fulu ma le lima i le tūla e lima tau se fulu po le afe le tūla lima i le afi. O le no whanga e tātou te whilo ai ai o le Western Springs Garden Community Iwa lima ono Great North Road i Western Springs. O le address o le Western Springs Garden Community Iwa lima ono Great North Road i Western Springs. Mo nisi whamtalanga so tai mai le telefoni o le olua tasi o lima walu o no iwa tolu lima po le olua fitu tolu walu ono fa o walu. Tātou whame moe ia i le anga le lei o le atua nā te tai atu lo o tau soifua ma sa mātou wala tātou te au li ai le nei aso ua ato whaina. Mafutanga halo matama whanau. Ui. O le whasisilanga lea na umatu nei whaftai o le seinia le komiti ma le laulau al mafutanga sa punawa i New Zealand nei. Mafutanga halo matama whanau o le neinu o vai e sa fata. Le a whaila tātou mafutanga masani le astona i neis fulma le lua iulai lua fe lua fulma le lima. I le tūla e tasi le uli i le lawa o lutu i manga mau Fa Linet Place i Mangele. Fa manatu atu polo kalame o le nei masina e manatua mai fa mole. E walau atu ai i sui umo le tātou mafutanga e meisi o tama whanau si o mātou nuu. I au kilani nei awhiwhia mai ma tātou mafuta ma whailoa i le aso a wale wha moe o si o tātou nuu. Mo nisi wha mtalanga, wha mole wha so ta il te fono le numero le o lua tasi o iwa lima lua valu. O lua tasi o iwa lima lua valu. Fa fitai lau a fono mafutanga vai e i au kilani nei. SUP supporters po le au lango le Samoa wa poto i au kilani nei. O le ale le pape ia e tua foe so i ole tai langa a wā papa wha sau tupu. Ai whae e lu mawhale sa folau o le tala nei i tama wha sau langi. Wau i wha upenga o Samoa, mai lava i le manta whanua se ia pa ia si ua whanua o le ala taua tu lou na lava. Ai wala watu malea nganga wha aloalo i le pa ia man mamalu o Samoa i a inga nuu mawhi o anga wha peitu ma lo ma i lato uma e lango ina le vaenga wha upu whai o Samoa ua poto i aukilani nei. O le awhaiel tātou whilo inga le aso sa neis fuma le tolu, Iulai lua whelua lima, i le tau sala club i Mangele i le whai le fiafi. Se iso alo pule ma sufi le tō whaa ma le uta, a wā le tātou tāpo inga ma le loto maa ua lalo i alo whaivo le Samoa ua poto i le whainga malo. O neisi whamtalanga whaafso ta ili numera ia a fionga ia le malu o lua tasi o valu o fitu iwa lima whao a fionga le au pepe o lua tasi lima tolu fitu wha lua iwa male tō wha ia si tangata po o vai male malo i le o lua tasi o lua ono fitu o iwa wha male wha alo tele wha fetai. E pia wa uma. Ma lo fa tai ia ni sina tanto fa sinanga mo to fa fonga leo se mai tanto temi to 5 minute ia o Natalia ole i tu la e lua. Le sunga tuna mai lua ia ma pense ole a ato e il fane ipu o ofu. Yo. Ole a
oi kau ke pisa I mengi po whenga maka mai ai ia onga ma le o ina o le ngangana. Ale tātou pātunu I alo ma whanau whapena o na iei le nei fui vai tau. O kau ke pisa, ale mea mongia. O e amata mai tonu a inga, ia mai kālesia. A o ngā sā, a o ngā whaiwhiau. A ngā sā le whaia ia sā uma, a ngā whaiwhiau, ia. O le ai whaitalia le tua ai le whaitalia, ma le whingangano le au na le tua. O lo ngalua I tonu o so se whaitaulanga ia po a whea fwoi, po a whea whaitaungai. A o le mea mautino o I tonu. Lea o e le tātou ngangana. Ia, o wawai fwoi ia ma le toa. Ma whaangongo fwoi ia le to tele fwoi o nisi o whanau. Ia monia, ia o le tātou ngaluenga ma mātua, ia o le whaatau waina. Ia ma le tamu whailam vai maua, ia, ma o tawina tātou whanau I le tātou lava ngangana. Yo ngangana Samoa. Ya wai o tele la tātou whanau le nā tia. Ya o le temli nei sol o le malmalama ai makua I le loa tau tala ngangana. Ia ai ka ke wha Samoa ki ai kali mai ngangana wha Peritania. Yo ia ai se manga ia hui ai. Ai se manga ia ai wa hui kali wha Samoa ko ai kali mai ngangana Samoa. Ia wai o mea la nai a mata I tono tātou ai mauta malao, ai whapea fo I sosoani, sunga I whai au whainga luenga lea tua, ia I teime o ngā sā, ma o ngā whai au, ia e wha oi nai o tātou whanau, ia I lea fo I vaenga o le soifuanga. Ai o te talitonu foi, ia e teime fo le nei o loo whengai ia a onga, ia ma talonga first 15 fo le e ke le lango walu ke makamaka I talonga first 15 o ke le al swinga o le tapu inga le tatu atinu ia wa isi ke mi vo le so on score isi au ngane ka po ia kuira ka au le so score isi au he ke ana o al wi formalia ali formalia ka mo le pisika o ngosia o le va ko ala o mai va ka mi la au ki le me ia o me va penga sa o kalani sko ingo lava lo ono sa o nu o sa a I o le kamala nga ia lava le ono sa I ma e ka po ia le alo faiva nai walo o lo pena na yai o leo se mai tato temi ta tonu le tu lai lua a le sa uma fo faua se po la ska ko po kala me wai o le ko e ruai ku na ga ko ma fanga ta tonu le tu lai lua ia fa fonga mai loa ia I tātou tala fau I le ngangana wha Peritania. E toi whaatalo whātu I lau whaafonga anga le nei tū la o le awa uli, e alo mai o se whaapoponga le nei o tātou tala fau mai lo Radio Samoa. I talo ta mua, ua whaamaunia mai le whai uina malmanuia o se ngā luenga tū whaatasi a le ofiso tiu te malmtanga luenga o leo leo I le tū o Waikato ina ua maua mataa fia ai le tele o whala au whaasaina. Na whaamauina sa o kama whaatauina mai I maketi whaavao ma lo au mai whaananai to tono New Zealand ma le whaamoe moe whaatau atu I maketi to tono o Waikato. I se pepo whamtalanga na ta uai le ofiso tiu te lo lato mai tauina pea le alualu I lunga o le numero whala au whaasain o le fantasy po le JBL e loa ele to tele o fi mai te tono le atu no. Whapena ai fōi ma le whala au whaasain na ua ta ua le 1-4-B e tai tutusa le lei ma le JBL. Ma o le ala lea na amatai lo su enga au nanga nei le malo. E tau tilo po o fia tono lo anga I mai ai nei whala au whaasaina. Ta ua le aso lua na whaatau tai ai ni os whainga leo ma le vaengo tiu te whaonga ai pepa whaatanga. O search warrants ini maota po residentials mani fale te au maluai ni mea tō tino po storage facilities e lua. Ma ine sa ili lingan ma os whainga na mawai le wha lita o le 1-4-B se lau luas fuluiva o la au whaasain o le marijuana. Tasi kilo kalama o marijuana ma le se lau whala au whaasain o whaingoin o le BZP. Ta ua fo ile mawai o le telo utu tau ino whanga uma na whaia I ai os whainga. Ele ngata na maua ia whala whaasaina mai o swainga e na maua matawhi ai foi ele ofiso tiute ma le ofiso leo leo atu le tolo lita o le JBL I tutua oi.
Ua taofia mamolia nei e leo se li i fasfulua tausanga le matua, ma se tamai ta i fasfu tasi tausanga le matua, i le tele o molianga e au fia ile au mai totono fala au faasaina, i lona i tu ainga le fantasy ma le tufa ina atu, o le tu ainga fala faasaina, tufa ina atu o pauta faasaina le methamphetamine, ma le tuto ina ma le faolaino le la au faasaina le marijuana, ma tufa ina atu. Wala apta ia nei e leo tangata o lo mawhawhawina e whaatau whala a whaasaina nei, e whaonga ai au wala ofisota inga televavave po le interneti, ma olo mātai tuina lei i lātou ele au nanga. Ma le whautuanga, e le mawhai o na lafi se tasi i tua au wala ofisota inga nei. Na whamawina i nisi o reporti ma whaasala launga i lunga o penga ta whailangi le tae au nei, le lulu ai o se mawhui e, lo na malo si ono te simale o. I whaitu o le South Island, pe tu salea ma le toe fitu minute, i le tu lai tasi le vave awa na le la. Ma wei whaamtalanga o no fuanga na afia o i tu saute lea e tu la lata le mtawhanga o le atu no. Pe tu salea ma se laus 5 kilomita i mātu i sisifo o Snares Island, pe tu salea ma le lua se lau fast 3 kilomita o saute i sisifo o Invercargill. Mawe reporti e ui na whaamawina le amata mai o mawhui e ngā taifale, pe tae na tā ua le whaalongo ino le maalosi o le lulu ino le mawhui i le lau ele i tu saute o Invercargill, ma no whanga e lata ane i le ai. I whaamtalanga mai tangata nu o lo au mau i Dunedin whaasolo atu i no whanga tu lata le mta whanga o Otago, na tā ua ilo lata o whaalongo ino o le maalosi o le lulu o le mawhui e afe lua se lau tangata na whaeilo pe na whali poti atu le ofisa, la lato whaalongo ina o le mawhui e. Ele iai ni whaeilo ilo whaalavlawe whaafua sei na whaatino pe na whaalia, ele iai fo ni whautuanga o se tsunami na maua. Ai na maua le mata i tuwina i sui o ngā luenga titele mwhaalavlawe whaafua sei o tūlanga uma le malosi ai o le lulu o le mawhui e. Ai ua whautua ina tangata popoto i tūlanga o whaalavlawe whaafua sei whaalavlawe whaala natura. E le lei lava le nofo sa uni i so o se taimi, tu sa lava pe na o sina taimi e lulu ai se mawhui e. Inisi o tala, ua whaamaonia e tawala mai se pepo whaamtalanga le ofiso whamalanga inga New Zealand, le Immigration New Zealand, le whaasala ai o se tangata Samoa, ina ua whaamaonia e le whaamsinonga lana sootanga, i mata upu tau whamalanga inga e pei o na ia whaoso i naini tangata solia le tūla whono, i tūlanga o ai inga i o lato visa. O se tasi leo mata upu na whaamawina le whaatino ai o se suasua inga telia le Immigration New Zealand. E ilo ai ngā inga whaalea lofa i lato nei. Na whaia whaasanga na i tangata nuu mai Samoa, na malanga mai tonu o New Zealand. Mai maua na amata mai lava le nei ilo ilonga msa ililinga, talu tau sanga lua o tasiono, a ngai mai le tau sanga lua o lua tasi. O lena mua i whaia ia soli ngā tū la whono e peo na ngā lulu e whaatasi ai ma le u whaasala nei. O se isi tangata Samoa foi, ua mōlia i le whaatau sanga i le whale pui pui, mana whaatono ina e nā te tutongi atu le wha fe mo e na afia i le nei mata upu. I tala ango le nei mata upu o le ua whaato a whaasala atu nei, sa te le lava lo na sao inga luenga whaaso tū la whono, e peo na fisosoni atu ai i le na whaaululu ai nei whainga. I le whaafainga luenga ino tangata nua Samoa i tono Aotearoa nei, e au noa ma se whaatanganga. Ta ua na o la fisosoni no whanga e no whai la tō na afia, ma whaatino vaenga uma i visa, e ui o lo o la i loa lele ia inga i visa na ulfale mai ai to tonu o New Zealand, e le tatau lava o na ngalu lua i to tono le atu no. Whamawina foi e whai o lele sa o tūlanga i le whaatino ai o visa, anai tangata o lo a fia, ai na maua foi lele iai o na maua o la atu tutongi. Whamanino le whaatono su enga le vaenga o whemalanga inga New Zealand ya Steve Watson, e o lava le tūla whono tangata e lātou te whaianga i o inga e a whiai se isi tangata e pei o na whaia e ia tangata Samoa. O le whaasalanga le o lo mōlia o le nofo vava aia le i lo na whale po le home detention mo le ono māsina. Ua whautua ina fo e le mtanga luenga o pisinisi mga luenga po le Ministry of Business, Innovation and Employment tangata lautele ina ia whaafsota i atulo lātou o ofisa pe a o iai ni whaamtalanga a o whaamaumaunga i nisi o lo whaia ia whainga tau whaasese ma whaatino ngai o inga whaasotu la whono e a awhi aile to o tele ai mai sei lanto o lo malanga mai atu nui whafo.
Mai tala mulmuli na lipotia mai le lave ayo se pasi lau pa sese le tai ao ana leila I lungo le ala tele I Southland. I reporti na afia le pasi ona o se aisa po le kiona na pa ui lungo le awala ono tu langa le tau. Maenga o ta o le black ice. Ma ono le fa ala vilave na tapuni ai fa I tu Athol 5 Rivers Highway. E to atasi le tangata e tu ngao na manu anga ma le to atolu e manu a miti. Ono o tu langa le saunga le mu o fautua ina e malu le malo ave taava le uma. Ina ia alofia le fa I tu ai ui atu I si tu wala. O tatau telefona mo le nei tu la o le awauli fa aftai fa fonga mai to fa soifua. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Makala ilengi soifuanga masima suka wala nguku salava vai po saule kanga yo au kafa wasu enga kale paku akuanga ole fui pakasio olulima o ia lava ngake ko e falaka pe ole ngakale so solo ole kama de poku anga lava ole Makala lava le pau kuanga lau kamanga ke koe o ki ai lava kalangoa mai pe e amo maka a o kala e sisi pasa o le fufui fakasio o lua lima o ia lava ngake koe faalaka pe o le ngaka le so solo o le kama le fokuanga lava o le Leo se mai tanto temi se fu minuto wa te nei le tula lua le mai ta ya to fanga meke male pense e o fa ngoina ole makala se e manga ia e matala i meolo e faia matala pe e adu dunga ole awala matala pe e alu i le pongisa e wana me kaunga ko wa ai le pe ka ko wa ile kaunga ko wo mo ingi le me pongisa wa ingi ke una vese va o se e ka kaunga ko makala i so se me tatou te faia o a foi ni fufuanga lo fe ngai ai e alu nga luenga ia e makala ke ula vero lima ai le oso me alo ke le fungi o ka kangi ke le fungi le jexa la ke fenga luenga fish sole ai la ver mo le lima ngal paulanga le me mo ngale ngofu ko kas Kaisalina tamati tufunga Malova tai mafuta mai Mango Bridge ta ele ya so i fu manuia mafuta mafuta mai
mai mau pe ngai laka mai. Se I fusi au I mai koe whapea mai. O maka ua whapea mai. O lea lo hulu ua whapea mai. Ioe. O fōlinga. Ua whapea mai. Ia wa koe ngā mea whapea ngai. Rei lopo. Wai o so se whaalawelawe. Po so se mea kupu. Ia. Ai whakoi se pese se longoinga. O le menga kupu. O le menga kupu longoinga. Anga e laka mai. Ue whapea mai. Amu ia oe. Whalongo ia. La upele ea. Ua sili oe la uwa ai. E whea kuro kia ia wawenga. Wawenga. Ua sili oe la uwa ai. Ia whea wawenga. Anu de paipa. So ye ke pepelo. O lau kala whangango whaalongo mo muai ngai whai ya se sui me ia sau kala. Wha mone mole. Ia ropeti mai lata. Mafuta mai Brisbane, Queensland I Australia. O lepa Malaysia, ia mafuta mai Sydney. Mano wha fitai I tato atunu. E se ma ngai o le la. O le sa fai ka ko le sa wa. O lunga I o. O lunga ku Northland. North. Le tu matu. Pe o I le ka po. Ne ma ngai ka ko. Le mai ka ko. Ka me ya. Me aki e alu e sa mo lancho le la o mal ki ke de ko sa. So e po manuia Teresa ene. Ya. Ma fa tai de ma fa mai. O kele o lo po ko man ko ka ko maka wo sa fo ile ngone me. Sa fa yaso ya. Ika po kana vele man se ma fe ke ki o le upu ko ile a maka ile upu. Ba ku se upu. Ya. O so le ngol Facebook ka ko radio samo. Ku se mai we vai winga Teresa ene. Se fusi mo fa pe aku va venga sui mai o foringa. Esa wa ka kele ku kupu ila ka kupu ga ka ke ma ku ia usinga I fale pa e fale u e va pe lo ka urue o pa mai vai la ke longi o se foi no Facebook ko ka ko radio samo o le upu fai mai ongi upu voi a maka ile upu le o le mau mo a u porque kainga mausali ia mausali lo rofa mausali lo to ta mai ya ta fa mai wa mawa wa mawa ya lo rofa malo Teresa o se vai nunga ko Facebook o le upu so ko nga upu e a maka ile mau upu le se fa mon moleia e chagi o vai mi upu fa de kongu nunga ka ko kalami
Yo, lunga tanto YouTube polo va pena na mai fo ia le to tele o i sa o Teresa. Mau to tasi. Mau to tasi o le suafa. O le suafa o se tasi o alom tamafana. Ia ai mange vo o le mau ko kasi no inga. Nga o oi le ke soifua mai nga oi. Ia e ke fai ai oi la oi fa la oi fa iunga e ke pulea oi ke me ke ke kafao. Ya, le sunga ya sive wa lesi. Ya, ma vi o le afi anga o sei pipi savai. Yo e Mauti Noa. Mauti Noa lo wa lofa ya te nga o ule ke lofa ya. Mauti Noa o la e ke alu nga ruenga. Fa me wa mau eva ai le manga ya. Sai ni tu le pa fa me wa mau. Mau kupe ya oi. Wa avea oe mamita mitanga ilo uanganga ia samoana. E pele oe ia sea male mana ia pana wa. Sai pipi e o te te unalo o ilo ufasi. O fea lava o te aluai. E tu pea lava mava ai. Mana tua pea lava oi lo ulo. Toki se tau ma paina vai. O te popo e po i me i sala. Sa utu ma sa urangana. Ai o te pa a moe o oi le matua pai tama. O te imita lava sai ilo ingoa. O te tau ave oe o waolo upa asino manga. Si o one pae. Malohu vai e pei ole aisa. Ae pa a paulo ele maunga ole atua. Afio lau afio nga ile sao. Male ana sa sofa. Susu ale ma upu alo ba apusu anga mau soli ina. Maliu mai ele ka le pitu. Lo peta la inga tatau faina. Fa ape ale pale upolo sale muli anga. Elena lo lava yenga. O au na ale tua. Kalebele i matau sunu o lo nganu e le la mosa. Le ilua mama Malie. Yo, so soy Ruma. Awa ya sa ku pe mo ku anu Ruma. O te mingi talava sai ilo inoa. O te tau ave oe o waolo upa asino manga. Si o one pae. Malohu vai e pei ole aisa. Ae pa a paulo ele maunga ole atua. E o to tele o mafuta mai lunga le tanto por kalame. E o fe mai ai fo i Robert Peterson. Maukingoa. Maukingoa o ke usungi o koe sau kai au. Lau e pono misi. Mai sai ni tu la e pa mau. Mau mangaku le leia. Se fo Nicolau mau manatu i mea le lei. So fo manuia sa o le lei. Kau kada maranga kaya de dong loko. We de ya. Teresa ene mau solo. So ya Mau aina lo ova. Le ai. Mau mea, mau solo o kakaikele ropeti mailata pulea oe ola ni mana ya le va Afrika mau le to mai o kate maka ngofi. Aika yo kakalo
Wa kemin ngia ga kwa ka arfi ngal fe mai ar kala wele ka fa long wele kala fe ngai ya o so maloka maloka fari mai paua mau ko mai mau as ko fa masuko e fa vai ai ya le mafukanga e ole fe klo e ka E ole sunga ya sive wa lesi ya ma le vi o le afi anga sai pipi sa vai ya o lo fa pena no to fa fonga mai ai leo se mai dato te mi luas fun 5 minute ua te nei lei tu lai lua fa wina pe ya tanto fa sa longa fa fi fianga so fi floi ya wa fa fonga tanto wa no ya ile nei fo i vai tau ma tanto ma tanga te tonu lo to tele o lo fa fonga mai tonu mo te malawa mai se fo tonu o ta vale ia arova pena na feo ia tau tuana ma le fautuanga fa mole ia to a pe lau pula ia ma lova tai wa tonu ai fa le kong lo lau pula pe wa ai lau kelfong so le e o ki e le ola pe me ko inga e o ki e le ola ya ka ko le sunga ya bueno ma le betel si sa mo luan pe luas fu mo luan tu fantasia wa lu to fa fonga upu le mau o le ale upu e amaka le mau wherever mai repeti mai lanta mau mea mau solo Loretta manu to ipo mau alunga mangia
leo se man tātou taimi hea ua lua sumalvalu minuta o te nei le tūlai lua. Leo toi mawhoi tātou toi wha mawai ia ngako koe whiro e whoi lea si aso le la fo i masinga. Lea ko ke lea, wha amalo atu toi fua George Lomax, toi fua manuia. Mai te wisa ene maunga vaia. Maunga vaia. Lei malu, mau solo, mau alunga, mau mea, mau upu, mau alalo, mau kofi. Sole, peia e loku kakale o lei. Kakai ko angale loku. E ol sunga ya wino male pensi fa ngina siva Samoa lua fe lua se fulu male lua tala tu pele ava noi lunga tanto page the Facebook page of Radio Samoa se upu e a maka ile mau mau no kele lo vanga fe mai mau solo mau lunga mau mea mau upu mau alalo mau kofi yo o ko mau ko vai upu la nga wasili ngia so mau ko vai I feel lower so sad. Omega ka. Feel the lowing Omega ka. Sabaleta umofie. Omega ka. Fili mai loile Omega ka. Omega Cars, lua selau Kepetis Drive i Manukau. Pole telefoni o iwa lua vitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne. Omega ka. Malole keisile Omega ka. Sunga o whenga whakau e lo kawale fo maunga Max Ila. Senga uka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pa uka avar. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te mauai ta avale ma pa utau ngō fie ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ainga ta avale ma le telo isi au unanga. Warren Fitness i le na ole se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. When you shake up, I bring you Samoa. Lua mai, washi mai. Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasi mai batolo. Radio Samoa.
se mai tanto taimi le wa toi luas 5 minuti ona talo le July tolu. Ia fa pena ona mafuta mai le totele ho ila ton le ngato tono mot malawa. Ia fa pena foi tono ta vale pe ona Silvia le feo ia il totele. Ia ma fa longo fa fonga mai ia i te tomo nanga le radio Samoa ta silima iwa tolu a mo. La to upule sa va le mau a mata le upu ile mau o ka peni mala mau manga sao. Sao ngo marka ka ya du mau manga e fu lai no o weta susta mau so le mau fa la lave ma le mau me fai ia sa ka ko feola mai ya o ka ko feo ga imangi me o fa la lave so fu manuia ka lolo yone ma vuta mai Brisbane au se Italia peni mala a fea mau solo au mo ka ol ka manga tito sa suani mau le to fa te tala mau le ko fa kala mangia pizza eneliko maunga mamafa oi tua oi le fanga fale la kai mau le ainga mau tofu le bao mau ava ngia mau ava oi mau le fale le next door aisia ala me o kilo o ka fale next door Malo va tail to tele na to mafuta mai lunga tatu penga te fai langi ia i lunga tatu YouTube va pe foi le Facebook a ve ngai tatu manga luenga ia i le nei foi fia wa maua wa manoa ole tulanga pi ona iai ia le nei foi vai tau o le sile unga luenga o ve ngai temli nei o le tinga lua i tatu le half New Zealand o le temli nei o lo fa tau ia i le mtanga luenga le fai o le tuipi pui o le misela ia pei foi ona matu se tanga i te me ua whano i tunanga o loo whaasala wina le whaatau ina o le whainga o tui. Ia o se tua lalo voli nā le tātou tunu. Maua no ua manoa. Ia te me ane nei. O e li whama moe e whaia le tui pui pui i manukau. I le aso luas fulu ma le ono i ulai. O le tui lea e te talaina sosko inga kui e o na te whina ngalo iai o le tui o le misela, tui o le fulu, tui o le koviti, ia ma sosko inga kui e ke fia mga mia. O ila lea so luas fu ma le ono iu lai, le whaitanu ina i manukau, i le whane leo ta ua le Kotuku House, i le wha Austerley Way, Austerley Way. I manukau i au ka whakongua o le train station le i le piko le iai ia le awhire ngō le sport shop le i le manukau mō e whawhasai ngā i kongua le whale le sa whai ma le Auckland Council yaso ia o laua ua tu i au whenga luenga le te whatuora po le half New Zealand o lalo rai nā le ground floor le whape whaatanu wina i le wha moe ia o le vaccination pop-up le whaatanu ina na so luosu ma le ono o iulai. Awane misia o te tele tonu foi o tele i la tau o le sinea vaenga tonu lava na whaatanu ina le wha moe o le ta te whaanulongo ma o te mai tau foi i le to tele o i la tau o lava pena o na tu wa atu mo Samoa ia i whainga banota o le lava noa tonu nea e whaatino ai ia le vaenga. Ia, e whaiala lea surusua no iulai. Mai le se furuanga i le lua le uli. E whaia ia tui pui pui ia awane i ngalo. A whaile whaialo lau tui pui pui le furu. Ia whainga ilo. Ni ke waira koe furu. Furu mai samu. E whapenga fo ila le kamale o le misela. Oi kalo whai. Uwa ai ako kanka e a fia le misela pe a le whaia le kui. Nga o le kuwa naloa. A maua loa manoa. Wha mole mole. Ia whaatanu ina le whainga o tui. Toi mo se whaasara raunga e pei o na tau mwhai tuai le mtanga luenga. Ina ia whaatino ina le vaenga. Mo le sanga le mu nai o tātou tangata. Io le sang moni a band here, ma le pese ma le pelepe. Yeah, man. Ray K Music. Sang moni a band. Dr. Room Production. Molly Philippa style.
Here we go, reggae style.
tiva Masio unei pau E uli uli peo se malala Olea ua tutala ua matala tala ua malepe lepe Le so otanga Olea ua tutala ua matala tala ua malepe lepe Le so otanga Olea ua tutala ua matala tala ua malepe lepe Le so otanga Leo se mai tātou taimi toi se fulu ma lua minuti ona tā leo le tu la e tolu ia o whaasara launga wa sui whai filoi pes pesenga wā lama le tātou watu tu olo whapinana mafuta mai tono ma otu malawa lunga awala tele vavelo whapinana whenga iai ia i le nei fo i vai tau o le tu alalo ia i le tātou po kalami le nei aso le telefoni ioe te le tātou whaanga telefoni lunga na awala kakangi lo le telefoni Alai avera ka vale nala me fai. Kusi mai lunga ka ko page. Kangi kel fongi. Pe o lo far kuare po lo wari le vi mai lunga kel alai avera ka vale o le a lau me fai. E kali pe le ai. O le fo ma fuanga. A fai o le ke ma fau lo sanga le mu ma le kon se lau ka la le ke ua pe. Ke lau sala. A o loko o le vini mai. O fiu o su a le vini mai. Pe kadi dal ke fongi ro fa po pene. Ia. Po se si foi po blai va le na o vini mai la alu va le pe kadi la. Ko si mai no ka ko page radio Samoa. Le ke fong a vera o ta vale. Mo lo sanga le mu mal tu la fono sa ngi kadi ke fongi lunga na wala. O le a lau kanga e fai, ora lau mene na fai. Vidi mai de ko orua, su e mai oi, pe kari la. Pe le ai. Kusi me lau kari, no leve mai ia loa. A wor karia. Wa kore ko ar ka kare o loa. A wor karia era ko e moi fafo. E sunga me siru kisua. Kisi mama, kisi ate au. Te sua sa te ne ma te milo Mai usa vai li mai fa mai lo to. Uai ku al wenga sa fia mai mai vai aso. Awale su e a u se o we va i le po. Te sua sa te ne ma te milo Mai usa vai li mai fa mai lo to. Uai ku al wenga sa fia mai mai vai aso. Kisi mama kisi maya. Ua o foi mai nei sa Maria no no toi le fai to ai ta la moa. Ua o maanili, ua ai o i tai ami. Ta mai o leiva ua o toi fo i no ai nga. Pei ua ngali i tai se atu a loa ua fai ai nga. Tanu ai lava lele mani o mama ya i ta. Vai mai ua e se lava ua sui o ui nga. Ta mai o leiva ua o toi fo i no ai nga. Pei ua ngali i tai se atu a loa ua fai ai nga. Tanu ai lava lele mani o mama ya i ta. Vai mai ua e se lava ua sui o ui nga. Kisi mama kisi maya. Ua o foi mai nei sa o we vai le fare kalapu. Maria no no toi le fai to ai ta tala moa. Ua o maanili, ua ai o i tai ami. Sala e fama fana ai peita e le liwa yo no kuanga e tu mau pe la wa oela rosa la fu matala moni la wa oi mama sa o we pa le mount fire ai tau sala e fama fana ai peita e le liwa yo no kuanga e tu mau pe la wa oela rosa la fu matala
to toa e te tala moa ua o maanili ua ai o i tai amu ia kisi loa papa kisi kisi ma ia mama sauia i tonu matua i e ka a se no paka se ma ai o maka ua mumu mai se no ai lava wato e karia oe ina ua salamo mai mai o mata ia kisi loa papa kisi kisi ma ia mama sauia i tonu matua i e ka a se no paka se ma ai o maka ua mumu mai se no ai lava wato e karia oe ina ua salamo mai mai o mata E oi le sunga ya misi luki su a mane pense kisi mama kisi mai ya te wai fai u mai fo i marka ko pesi fa mai kisi lol ko inga kisi papa ma lo se ko di mingu ke on sa ne ra ka ko manga ma o le sa amatul tala mua e o le a lautanga e fai ya pe ka kangi ki fongi are ave ka vali pe kali pe le ai ale manga ia o fo wanga ru amai o kala pe kali pe le ai fa mai loa o wor kalia ko loko mai ia tito o molo saunga lemu ta pe le telefoni se e tau no ile mea o lo e anga iai ona toe fa ola fo ile mai si u pepa pale pepa kali pea langa call e fa iai e alu mo e pe ni konsela ka la o le sala i si sau o e diskanka se fo Nicolau o le tali lo le numero sa Evelina ua le to e whangaina pesa mino lin tole kongi fa forke fong e sere o ki fa penga kongi fa forke fong manaia fautuanga a fai o le fa fonga mai tanto atunu i le tau o le fo i ngā luenga o le fautua atu tanto le tio le radio sa mo te silima i vatoru a mo aua le talia le telefoni wa kero ke fongi le o lo i sta vale o le o te lo nei ia ta vale ia ua le ua ai mai nei ia o fa ngā le bluetooth fo le kangiloa ke le koe kadia ke fongi ke le ua ku ulo kadinga ma ane le fa fonga ai fa ngā mai le speaker ne ole tamali e mana ia lar kamanga manga ia foi lar kamanga fa nga ia e kala ngoala ia le oi ala e la ia lu ka vali inga sila fiai le ka ua foi ole a foi o me ia o ko ka vani mo le ko kiki o il fast food a fel ka ua ka vani ai o le matango filna o le tu onalo io e fa tafali ku ka vali ka di lo ke fong ka di lo ke fong ai se pete o sai le se e o fa sa o ia se fo o le kari ro ngu mela sa evidinga o le ko fa ngai ka ku malo va te le ma futa mai ia i hauik ia mono to sile fi ai tali tu lai tonu ia na fa mele tatu tala fo e le ngana fa pere tania le Oski Band e ma le bese la upelea Oh
Sing your heart out to Coast's Feel Good.
Leo se mai tātou taimi ia ua 2 minute ua tā nei le tūlai tolu ia mo le silafia le tātou tunu ia o le nea tātou whaafunga mai ia I tātou telefone ngana wha Peritania. E toi whaatalo whātui lau whaafonga anga le nei tū la o le awa uli, e alo mai o se whaapoponga le nei o tātou tāla whau mai lo Radio Samoa. I talo ta mua, ua whaamaunia mai le whai uina malmanuia o se ngā luenga tū whaatasi ale ofiso tiu te malmtanga luenga o leo leo I li tū o Waikato, ina ua maua mata fia ai le tele o whala au whaasaina, na whaamauina sa o kama whaatawina mai I maketi whaavao ma lo, au mai whaananai to tono New Zealand, ma le whaamoe moe whaatau atu I maketi to tono o Waikato. I se pepo whamtalanga na ta uai lo ofiso tiute, lo lato mai tauina pea le alualu I lunga, o le numero whala au whaasaino le fantasy po le JBL e loa ai le to tele, o fi mai to tono le atu no. Whapena ai fo I ma le whala au whaasaina ua ta ua le 1-4-B, e tai tutusa le lei ma le JBL. Ma o le ala lea na amatai lo su enga o nanga nei le malo, e tau tilo po o fea tono lo anga I mai ai nei whala au whasaina. Ta awola aso lua na whaatau tai ai ni os whainga leo ma le vaenga o tiu te whaonga ai pepa whaatanga, o search warrants I ni maota po o residentials, ma ni whale e teo maluai ni mea tō tino po storage facilities e lua. Ma I nei sa I li lingan ma os whainga na mawai le wha lita o le 1-4-B, se lau luas fuluiva o la au whaasaino le marijuana, tasi kilo kalama o marijuana, ma le se lau whala au whaasaino o whaingoino le BZP. Ta ua fo I le maua ai o le telo utu tau no whanga uma na whaia I ai o swainga. Ele ngata na maua ia whala au whaasaina mai o swainga, e na maua matawhi ai foi, ele ofiso tiute ma le ofiso leo, leo atu le tolo lita o le JBL I tutua oi. Ua tau fia mamolia nei leo se li I fastfood lua tau sanga le matua, ma se tamai ta I fastfood tasi tau sanga le matua, I le tele o molianga e au fia ile au mai to tono whala au whaasaina, I lona I tu ainga le fantasy ma le tufa ina atu, o le tu ainga whala whaasaina, tufa ina atu o pauta whaasaina le methamphetamine, ma le tutoina ma le whaoleino le la au whaasaina le marijuana, ma tufa ina atu. Wala pata ia nei leo tangata o lo mawhawhawina e whaatau whala a whaasaina nei, e whaonga ai a wala ofiso ta inga televavave po le interneti, ma olo mātai tuina lei I lātou ele au nanga. Ma le whautuanga, e le mawhai o na lafi se tasi I tua o wala ofiso ta inga nei. Na whamawina I nisi o reporti ma whaasala launga I lunga o penga te whailangi le tae au nei, le lulu ai o se mawhi lo na malo si ono te si male o. I whai tu o le South Island, pe tu sa lea ma le toi fitu minute I le tu lai tasi le vave awa na le la. Ma wei whaamtalanga o no fuanga na awhia o I tu saute lea I tu la lata le mtawhanga o le atu no. Pe tu sa lea ma le se laus 5 kilomita I mātu I sisifo o Snares Island, pe tu sa lea ma le lua se lau fast 3 kilomita o saute I sisifo o Invercargill. Mawe reporti e ui na whaamawina le amata mai o mawhi e ngā tau whale, pei tae na tā ua le whaalongo ino le mālosi o le lulu ino le mawhi I le lau ele I tu saute o Invercargill, ma no whanga e lata ane I le ai. I whamtalanga mai ta ngā tānu o lo au mau I Dunedin whaasolo atu I no whanga tū lata le mta whanga o Otago, na tā ua ilo lato whaalongo ino o le mālosi o le lulu o lea mawhi E afe lua se lau tangata na whaeilo pe na whali poti atu le ofisa, la lato whaalongo ina o le mawhi Ele iai ni whaeilo ilo whaalavlawe whaafua sei na whaatino pe na whaalia, ele iai fo ni whautuanga o se tsunami na maua. E na maua le mātai tuwina I sui o ngā luenga te tele whaalavlawe whaafua sei o tūlanga uma le mālosi ai o le lulu o le mawhi Ai ua whautua ina tangata popoto I tūlanga o whaalavlawe whaafua sei whaalavlawe whaale natura. E le lei lava le nofo sa uniuni I so o se taimi, tu sa lava pe na o sina taimi e lulu ai se mawhi Inisio tala, ua whaamaonia e tawala mai se pepo whaamtalanga le ofiso whamelanga inga New Zealand, le Immigration New Zealand, le whaasala ai o se tangata Samoa, ina ua whaamaonia e le whaamsinonga lana sootanga
I mata upu tau whemalanga inga e pei o nei a whaoso i nai ni tangata so lia le tūlafono i tūlanga wa ia inga i o lātou visa. O se tasi leo mata upu na whaamauina le whaatino ai o se suasua inga telia le Immigration New Zealand. E ilo ai ngā inga whaalea lofa i lātou nei. Na whaia whaasanga nai tangata no o mai Samoa, na malanga mai to tonu o New Zealand. Mai maua na amata mai lava le nei ilo i longa msa ili linga, talu tau sanga lua o tasi ono, a ngai mai le tau sanga lua o lua tasi. O lena mua i whaia ia soli ngā tūlafono e peo na ngā lulu e whaatasi ai ma le o whaasala nei. O se isi tangata Samoa foi, ua mōlia i le whaatau sanga i le whale pui pui, mana whaatono ina e nā te tutongi ato le whaafe mō e nā awhia i le nei mata upu. I tala anga le nei mata upu o le ua whaato a whaasala atu nei, sa te le lava lo na sau inga luenga whaasau tū la fono, e peo na fisosoni atu ai i le na whaaululu ai nei whainga. I le whaafainga luenga ino tangata nua Samoa i to tono Aotearoa nei, e au noa ma se whaatanganga. Ta ua na o la fisosoni no whanga e no whai la tō na awhia, ma whaatino vaenga uma i visa, e ui o lo o la i loa lele ia inga i visa na ulfale mai ai to tonu o New Zealand, e le tatau lava o na ngālu lua i to tono le atu no. Whamauina foi e whai o lele sa o tūlanga i le whaatino ai o visa, anai tangata o lo a awhia, ai na maua foi le lele ai o na maua o la atu tutongi. Whamanino le whaatono su enga le vaenga o whemalanga inga New Zealand ia Steve Watson, e o lava le tūlafono tangata e lātou te whaianga i o inga e a awhia i se isi tangata, e pei o na whaia e ia tangata Samoa. O le whaasalanga le o lo mōlia, o le nofo vava aia le i lo na whale po le home detention mo le ono māsina. Ua whautua ina fo e le mtanga luenga o pisinisi mga luenga po le Ministry of Business, Innovation and Employment tangata lautele ina ia whaafsota i atulo lātou o ofisa pe a o iai ni whaamtalanga a o whaamaumaunga i nisi o lo whaia ia whainga tau whaasese ma whaatino ngai o inga whaasotu la fono e a awhia ele to o tele ai mai sei lātou o lo malanga mai atunu i whafo. Mai tala mulmuli na lipotia mai le lavea ai o se pasi lau paasese le tai awa na leila i lungo le ala tele i Southland. I reporti na awhia le pasi ona o se aisa po le kiona na pa ui lungo le awala ono tu langa o le tau, vaenga o ta o le Black Ice. Ma ono o lea whaalavilavi na tāpuni ai whaitu o Athol 5 Rivers Highway. E to atasi le tangata e tu ngā o na manuanga, ma le to atolu e manua miti. Ono o tūlanga o le saunga le mu o whautua ina e malu o le malo ave taava le uma. Ina ia alofia le whaitu ai ui atu i si tu wala. O tātou talafona mo le nei tūla o le awa uli, whaaftai whaafonga mai, tō whaasoifua. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O se tala fiafia nei Samoa, wei nei se tautua ma se aunanga whaamalinoto mai le kampania le City Car fuatusi tasi lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band, e o foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tau whaale tonu tongi e talafo, mo le tatu cashback. A mantatu lima se lausi aga iatu le lima fe tala. Fe sota mai ulungia, Peter Perenanto le numera o lua tasi o walewalu fitu lua. Pe ai manaumia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu. City Car done and said. O le fitu au lele ma le fitu ta iala o ngā amata e mawalunga lana au nanga tau early childhood education po ua o ngā amata Samoa ma le Pasifika i Māngele e iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti avanoa o lo o tutoe awa lai te whaatuai ai lesi tala nei loa lo walo pala au mai i le olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. E whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. Tasi lima iwa tu, amo. Leo se mai tanto temi sfun ma 2 minute ua te ai nei ia le tu la tonu ia fe ngai fo mo se tanto tu ia ma nga luenga
Tuti mawhaiva o tutofi ai e le tātou mataisili le langi ia awa le whenga iei o le tātou tunu ia malea fwoi maenga o le tautua mala unanga le ngato tono ngā ruenga e whapia fwoi ia tono ainga ro whapina o na tausini o ai e wale manuia o nei o tātou ainga mole lumanai. O nisi o tātou whasalaunga lo whapina o na o mai le tātou le Radio Samoa e whapia lo na whaitawina o whaapitoa nei ale Casa Beds and Appliances olo o whaanga solo. Maua seti no fōa le fabric, no fōa tolu, ma no fōa cinco ze lua, mai le iwa tala i le vaiaso. Moenga queen size, mai le fitu tala i le vaiaso. iPhone se fulu male tolu, mai le se fulu lima tala i le vaiaso. Smart TV, lima se fulu male lima, inisi i le na o le se fulu lima tala i le vaiaso. A fio ane loa i le wha fitu wha, Great South Road i Otahu, po le tolu fitu wiva, Great North Road i Henderson, telefonio le o valu se lau, lua, lima wha valu, o omi le lua mo Otahu, po le tasi mo Henderson. Wha ailoa iai, na e wha afafonga i le Radio Samoa, i le wha rasa launga le nei, e mauai sau mea lofa, mai le Casa Beds and Appliances. Awara ingalo saulo mingo le tusi o le songa, whaatasi ai ma le lo mingo le vau fili. E mauai whaarupenga o Samoa i Sisipo, tutuila mamanua, o nisi o talatu o Samoa, o ala ngā upu o le matafa yoi ala matai, i le whaingo whaalave pei o whaapoiponga maliu o le osi ngā o ainga, fesila whainga o paolo, si i whaaloalo, whaalanginga o e kanesia, ma le tele o le ngangana o whaalolonga, e fitu se furu tala le tau. Na o le ofisa lava le Radio Samoa i le tolu pā tolu ono, Hopewell Avenue i Manukau e mauai. Mo nisi whamtalanga wala au i le lua tasi lima i watolu, lua tasi lima i watolu pe a tanga i ane i le shop radiosamoa.co.nz e whai mai ai sau oka. Suma 5 minuta o te ene le tūlai tolu to tele nisi o whapenana mafuta mai i lunga o upenga te whailangi ia le sunga ia pe sa mino lin leuta whapea fo i sefo ni ko lao whaafutai le mafuta mai mai o loo mafuta mai i whia o repa Malaysia mafuta mai i Sydney i Ausitania o kasi whia ia o kou ngai kaimiani o ko pole mea ngai whaafunga mai ko ngā nuenga ia e ringe fui vai kau ia Pesipenga so vefiloi ia ua lava le whaafonga le tātou wātinu. O mai e pesi nei, ia le whaafonga mai le tātou tala le tau.
sa o ai lo le mala e mo ia o se ilonga hash o ngangi vai ngoku ko ana fa puku ku ia le kuluku kana lo i lo hulu vai ngoku Yo pese su fe filoi fa fonga tato no ia o fe lavo e fa fonga mai to mo to mala po nunga wala ia saunga le mu lo soi fu manolo ina ropena kari male pese ku ia le kuluku yo wa masangi ia kangaka i nge fu vai ka yo wa a susua upu ia e uma fo ia ne masalo salo 2 minutos o te ai nei tu la tonu fa fonga mai ansio tato no se i tato o ifo se i kau va ai aku ia le kala le kau mo lo ko fa fonga mai o fe oye ia ka ia le mo talo tau mo lo si fia nei tu ne aso le nei la so valu nei tu la e toru lua se folu fa mai o le maulunga o le vela lo ia te nei fu ma le 5 degree se folu degree ia le malulu o le so lulu o le ala ke va vai o le ala vai e ai vai ngo okilani o lo o to uruai pe puo le nei ia ai foi vai ngo okilani ia e o lo o susulu ai la le so lulu le so le atai o leo ke vai ku pe ia e ki munga pe ia le ki munga ka ko nge o lunga ile nof lunga i matu ia malo fa fikai ai sulu lima le malu su lima te kui le malu le so tofi ki munga la makwela o se u kango a few showers ia ke no vo lunga i nof le ki munga a ka ko ia le so ile la kalo sia wa kalo ka ko ngi aso ai kamanea anga le lui fora mo va ange ale le fa fonga ka ko isa mo fa ngulungo nei ta ma vo matina ma tu ya so ngai le lui fo ale ngai le lui fo ale ole monga vui ave mai le ai la ka yao so le ai o la le la le ya ele sala me ngamu me sia ngai ka ko fai langi fo e se de mata mo fiola to fina ngalo Remember the song they were playing the first time we danced, and I knew as we swayed to the music and held to each other, I fell in love with you. Could I have these days for the rest of my life? Would you be my partner? Pese ia sole wale ka kere ko fa longo wo fi o so el fa samo ka ko lui el kamale
Sinema ngayo upo le pesi. Ni fo mo ko man fo. Oh. Wa jo va me ko fila kia. Ai. E lo fa ia. Kau mo fai mai pe. Ya kau ko nga ma ko. Ya. O ma. Sinema ngayo upo le pesi. Se mai ka ko kai mi do su di me ke di ko. Ala e va se un bangu lo winning kongi. Alo va tuzo.
Leo se mai tātou taimi toi luas fumuleiva minute ona tā leo lei tu lai whā. Tā lei tu lai whā ia ona tu ua fo ilera na foa. Ia e sui mai se tasi fo i o le au whai ngā ruenga. Ia e whangaina no tō mamalu. Ia se ia lea fia na. Nei le rubber band Samoa. Ma le peso whai ngoina sau ia oe o lau penina. Ia le sunga ia mau tō tasi. Whapena ona whangaina. Se tasi fo i o halo ma tama whanau o le atunu ua longa lana tautua. Ia e le tu o peso senga pei o na sila fi hai. Tō tele la tō rowa penana mafuta mai lunga o upenga ta whailangi. Ta ele tō o le pai ali i pele e whaafitai mo le tātou mafutanga meki soifua manuia. Ia e le kau marulu whaafikai i o taniren. So le mamao le mea ne kalangoa mai e koe ingare. Ia mano whaafitai whapea ufo i e ola ku ingara kamarea. Ia e whaafitai lo mātango fiat soifua ma le tausinga le tātou i whaola. Ia i nei o tātou tangata Samoa o whea lava o tō whaafonga mai ai o leo mautinoa ua soa New Zealand ia o loa lalam papa ao nei o tātou tangata ma lo whaafitai lo tō tautua ma lo le tau mawhai la o tō sa idi ma lo ia wā lava nei o tātou wainga o le mele ma te whainga ruengai e o ai lunga i Northland i o i whangarei ma lunga aku le Bay of Islands lo whapena o no o e le mātou tautua mana unanga. Ia o loo mōle mawina le to o tele nei o tātou tangata o loo lalam pāpā au ngai. Lunga tui o i kai taia ko kelo le fiki. Ia a o lalo mai. Sau ia ka koura nea Samoa. Mālo whaftai. Toe mino ia pau so e fua manguia ina ua fionga. Ia se kasio o pouku kōre o le mafutanga le malisi. So e fua manuia. Whatalo whatfoi to le fua. Tui maunga, ia, o lo wapinao na mafuta mai, ia, i le nei fo ingaso, ia, ma le tō tele o ina tau, ia, se mātu i kānesia, le vionga pulai nafu, ia, le fongo, le kānesia, le vionga liro maiawa, suru api whaiumu, ia, whantano whatu, le nei vaenga o le uli, ma le tātou mafutanga, ia, o ti akono, ia, o whalitua, au whengaringa tofe le tua, ia, whamalo, ia, le whenga e fo i matute, ia mawhaiva o le nei aso. O leo o manatua, ia, tālonga le tātou manu Samoa, o lea e whaatino mai nei. Salo o mai moa haile to tele i tālonga Skotilani, ma le au le New Zealand Māori, lea sa penan whaatano ina le weekend, lea wa te nei. O tātou, le manu Samoa, ma Skotilani, ia o lewa pewhai lea so se fulu valu, o Julai, se fulu valu o Augusto. Julai, survalo Julai. Ia, ona whaatonu inai lea o le isi tālonga le manu Samoa mawhiti. Ia, whaelai rotorua. Ia, ngau kousi le sila wena ua whiki le sa ka alo ma Auskania. Sko i ki a wha le kongu ia Auskania. Ai, o la ua ia wawa ese le mewo ia au nia whiti. Ma tu oi la au a whiti leo mawa mtaranga i lungo o tusutinga, wele i lungo o pengat whailangi. O leo o tau wa whiti i lungo le Tier 1. O Tier 1 le iai uma New Zealand, Australia, ia maisi au Afrika, Argentina, Wales, Ikelani, Ireland, ia mwangana. O Tier 2 le iai tātou levan tātou tamu whai mai. Ma fiti, ma tonga, a lea ua whai lava le development a fiti. Lea mo ui lunga ia i le Tier 1. Lea la ua sila iai le atunu amin, le larolangi ato. Ele skama ia bangolo boku ifiki onga ole taua ole lako development ne sama ai kuengi ia le ala wa fu mai ngaluenga safi kai ku ngai le a fo ring ka pifiti ia il tranga wa te le lo po sina fia o nisio au fiti ya so ia tau mo fai mai na to fu sa tau vai ma ta alo inisio o au fiti i tournament a Australia le pei o le tātou ITM i nei New Zealand ia le alama la o tau mo fai mai oka se matango fia o le tālonga le na umad nei Australia ma fiti le ala ta alo tātou ma fiti ia i rotorua i le umai o le tālonga nei ma Scotland ia o te teletono no te talo na tātou atu e inisio o whaalau i loa lo whapenana whenga iai manisio alam tam whanau lo tau ma whai e tu whaatasia ia e iai le whaamoe moe le aso sfuru lua o iun lai
lea sa utau mo fai su e mai ia fa maumonga ma a le fa pe faia le fa tsinga mal tatu au na su fulua pe ia o mangit ia le fan day o le finga i ma Lorenzo ia so swani fo il tatu au le atu no le fa pe ai faia i nai i mangele pe toe se i toe fa mo tu atu ia manisio fufuanga al tatu au pi au i nei New Zealand nei tatu lango i le sunga i le whaiaonga whiunga le malu tusi pisi ia ma le lantua fo i management o whiunga i ma le tau whainga le tatu au ia tauia ia le mana o le tatu watua ia whiso swani ia ma ia le malosi na ia tatu alo ma whanau lo fai masui o Samoa i le nei fo i vai tau so awala ne misia ava pea lea e te avanoa ia soia ia tātou whiroa ia i ngā ia makako kalkalangoa makako kako kufa mangaku ai ia fa ai leo so maku wa aka aloro kako au soni e coach umanga ngaka yeah, le Pacific Love Band se tamai titi wa lo to fa fonga ile ni manga o le uli fa malu atu nai fa nau ia fa malu atu le o se to pokalame ia ile nei fo i vanga le fia se fo i mai le sunga se man si u pepa pale pepa o lo o fa penao na mafuta mai ia i Sydney Australia wal fa fonga le tato tu tali tu nai fa ia mai fo i le tato mafutanga ia o leo tapena mai se tasi foi ia o suia le au fa asalalau e tautu ina le atu mo no to si la fia ta tasi le pakale na foi le fiong ia ta fa kuna upu ia mar foi o pu le ngai ho foi ta ti fia nei foi po Pacific Love Band nei fa ti fia po it's aluma ave Patalo vatu sunga ya Franco Silia yo asisi uso se mang ai umang fala ala fa akali ya o umang fo yo fala yo ma mai tanto wat no ile nei voi vai ngole aso yo se tama titi se mato mo moi alo o malisi ko lua o le ko lua i o le ngang whawhitai, i le to telo i nga toro mafuta mai atu i whafo, au se tādia.
a me sau se talia. Ia, o leanga o lea fua o koe saula ia lea I kemingi. Ia ma uwawa ko fo ia I ne tele fo ia lea jo so sani na mafuta mai. Ia I tātou pokalame ia so tai tasi ia malova fitai. Fe ngai ia o tō mga luenga ai tau mwhai menangwa. Ia e wha fonga mai malova fitai I lau tōtua malau so soani ia I tātou pokalame. Ia I ia aso tai tasi o le mai aso. La upele se tamatiti se imamombo E o le Pacific Love Band ma le pensi se tamatiti se imamombo se mai temi ia wa toe se fulu ma le 20 minuti ona tale o le tu la efa think a minute. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. This is the true story of an Australian man named Jack Smith. During the mid-1800s, Jack worked as a carpenter until he heard about the gold rush in the state of Victoria, southeastern Australia. Soon, Jack left the tools of his trade and set out to find his own field of gold. He worked long and hard, searching in streams and digging holes in hillsides, but he found nothing. Finally, he was so tired and discouraged, he gave up. But Jack was too proud and embarrassed to go home with nothing. So he picked the most remote place he could find to settle down and just live off the land. Yambuk, Victoria was a little abandoned town built over an old empty gold mine. The gold rush was over, both for Jack and this tiny town he now called home. Yambuk had no trees or wood, so the final shame of Jack Smith's lifetime of failure was that he, a skilled carpenter, had to build his last house out of mud. Tragically, Jack Smith never knew that the land on which he staked his last claim was in fact rich, fertile farmland. But this was only discovered years later, after Jack was gone. When his neighbor took over Jack's land, he decided to tear down Jack's mud house so he could plant crops there. As the mud bricks crumbled into dust, the neighbor noticed a shiny substance in it. They were specks of gold. The clay that Jack had dug out of the old mine shaft was actually part of a huge deposit of gold. Suddenly, the empty little town of Yambuk came alive again. In fact, for years, it became one of the most prosperous gold mining areas in Victoria. But it was too late for Jack Smith, for he had already died of starvation. In a valley that could grow all kinds of food, and in a house that was worth its weight in gold. You yourself may not have realized that the life you've always wanted and are starving for is here for you right now to take and enjoy. Before it's too late, won't you ask Jesus Christ to forgive you for your wrong living and to take control of your heart so you can finally experience His real life of satisfaction, security, and peace? Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Radio Samoa. تسليمة إيفاتون Amo. Susu ai le tama ita ia tai
apa ipuleia o ngata te pia o atu se itoe au I bailaina le bai ua pa atu saina I le ta elenga I pete sa apa ua tu sia o I talo sampoa Tati aelena wa uma etangata e asomu e malo falilea la si ipa atu mai lunga ole maunga si o unu e o te mimita I o tala anga ya Samoa uai loma oe Tasi oe, apa ipuleia o ngata te pia o atu se itoe au I bailaina le bai ua pa atu saina I le ta elenga I pete sa Tasi oe, apa ipuleia o ngata te pia o atu se itoe au I bailaina le bai ua pa atu saina I le ta elenga I pete sa wanu mera tasi oe, apa ipuleia ngata te pia o atu se itoe au I bailaina le bai ua pa atu saina I le ta elenga I pete sa Leo toi, se mal taimi ia I le vanga o tato mafutanga sfuru mal tasi minute ona tale o le tula e fa le video o papa I pulea pa penana foina e le sungi a sive wan lisi ia awalama le fa fonga tato wat no e le manatu ia o le a fa mai at roa le tautua ma le nanga le malu se mo stiti le ne vimanga le aso fa fitai fa malo fa fitai le ang le nei o e o lo fa pinana ma fita mai lunga le tanto por kalame ia e fa fo le tautua ma nanga le radio sa mo ta si lima iva tolu a mo a fai fo ua sala se ngana le tauta mali I fo I se fa mtalanga I lau tau fa fonga ia fa malu luatu ave inu le ai nau tal tonu e matua tu lava ina I la o tau fautuanga ia mana o tau lango ia tal tonu foi se temi I o lumana I tātou toi mafuta o usau ngi aso ia ongo le alu se mangu ia e ka fa oi le alu I fufanga fa na inga tutu ngia fa na inga ia pe ona yai au te tal tonu le nei aso mal tātou mafuta nga fa fitetele I la o tau tapo inga ia wai male manuia le nei fa moe ai na o se tu lalo tatu wat no fa moe o faingo tui pui o le fulu a le misela male koviti fa atino ina le aso luos ful moleono you lai I le 4 Osterley Avenue I le te fatu water building o ta ua o le kotuku house au ta fatonu lava le mole I fea I manukau e oso ku ku ne mene I le fale foi le sports le fale sports le I la ka fale mai le I le mo
ia o whafsanga I kongo ala ma le whale ne whangawhale pia whangawhale wha le whale na a o lalo la le ground floor o la whepena na whai ei ia tui pui pui o le fulu le misela me se fo I o le COVID ia o iei fo inisi o nanga ia mo le whaamala maina ia ma le ofo inatu le tautua ma le nanga mo nei o tātou ainga Samoa mo no tau si la fia awala ne imisia o e fo la fa perna a fuafua I Samoa mo le whainga palota ia o I tonu lama e tau ma whainga tuai ia se tautua ma tau nanga ina ia fa pena o na whaia no tui ina ia mātunga fia msaunga le mu lo au tu wa antu ia I Samoa mo wha uma ole tautua le nāmana unanga a le te whatuola Pacific Public Health piona si la fiai ia tapo ia le alfaiva au tama whanau tātou manu Samoa le ngate leo le All Blacks piona whengai matalonga ma Wharani tātou manu Samoa whengai matalonga ma Skotilani ma Fiti ia ina e vai aso ulu manai o a fwoi wha moe moenga ma taun unga ia ma fuwhanga tangata veia ia le ngate leo tonu ainga ia tu ilu mo le tua au mai la vai le tua tali ia malana whamnianga whai uina e malamanuia me umau tātou fuafua. Iai watalo watu na whionga ia waa le malu ia o mafuta mai lungo tātou penga tu whailangi sunga limi tona fua ia malo whaftai wha moe whai le asosia malisi tamu tene tuai le malisi fuwhaine la soluas fumale ono rua fitu rua vanu o se tema e whamana tuina o le fitu lima tau sanga talu ona whawaina le aonga sanga tu Iosefo ia sa idea foi lunga o penga tfailang ia mana o mia malama tātou afia mai tātou fia fantas ia so mono to sila fia le malu se mustiti nei tātou tau mawai le nei aso ia ona lofu malanga leo tātou taisi li lang soifua ma ia manuia Si
Maroro soifua tala flawa le amatanga le nei vai aso se whapoponga o tala fau le Radio Samoa. O whatino nei ulua i osfa inga Israelu i le Houthi rebels i Yemen, talo na mai a tau fia vesinga ma Iran. O ta ua osfa ia wafu mana o fuanga o iei malu si angatau ele tise, ai tusa ua tolu a upenga missiles na ta whana ane le vaenga lea le Houthis, anga ia Israelu e peo na whaamani ane ele Israelu a vaenga o puipuinga Israelu po le Israel Defense Force. E tele la wafu ia ua ta ua na osfa ia Israelu atuai, ma le vaa o le Galaxy Leader o se vaa la o loa, ma tau fia le Houthis ia November lua whelua tolu. Ta Westminster puipuinga Israelu o Israel Gats, o so inga nei o le vaenga o le Operation Black Flag, a Israelu ma o le a whaua peo na tutongi e le vaenga leo le Houthis, le tau moa lato ngā yuinga ma o so inga sa whaiane ia Israelu i le tuanai. E tupu mai ve singa ia olo iei le pāremia o Israelu Benjamin Netanyahu i Amerika mō talanoanga ma Donald Trump. O le atunu o Suriname i Amerika i saute o lātou whiriwhiria mo lurua i taimi se tamaita i e vea mo lātou Prestene. O le tamaita i swafa i a Jennifer Simons le ua ave iei le langolango le atunu e vea mo Prestene ma ua mai ai nei fo i whai ngā pārota le atunu ina ua i oe le siria ma le rua vai toro le pārlemene i le ua whiriwhiria. Whai mai le tamaita i Prestene le ripoti e le CNN o le a whao ngalo nei noa ma le tomai mo le tautua ina o na tangata. E fitus futasi te usanga o le soifua o le tamaita i Prestene, ma ua ia whaeroa o le a amana ia foila ngona o tangata talabou i le atunu, ma o lona manatu, ua ia i loa le avenga ma le matafa ioi o tu inatu ia te ia, ma ena te le mana o mia le tele o wha matalanga, ai anga i loa e wha atino le ngā nuenga. O le Prestene sa iei taluai o Suriname o Jan Santoki, sa whaitioina e nisi i le lava o le puipuinga mona i tangata matitiwa, ma e sa iei i tūlanga mā ale i to tonu le tunu. Ai titi mai pēr to luas fulvalu tamaiti, o lo o au fia i le au maririu e ono sa fulvalu mai lo longa, na a fia i le state o Texas i Amerika i le whaai unga le vai aso. Whaamtalanga mare kovana o le state o Greg Abbott i le BBC wata waida tūlanga pangatia wa yeilo lato whaai tū ona o lo longa. O tala mai reo reo o ta wai o lo o whaawau pēr, le suenga mō teinei te to se fulu o lo tau sa idia pēr, ma le lato kansala e to atasi, sa iai whaatasi se no fuanga mō tō ngā lawa pinga po le camp i rea whae tū. Whae roa le Prestene o le ISRC-a i le whae tū rea i le Vasanei, ai whaamo moi loto mōri maua nei a inga na a whia i nei lolonga i le whaafose ia i le teimi rea e meise o le lolo wao le tau wa atiri whainga tahai nisi ngā ruenga la vea i mo i la tau wa mau soifua. Mai New Zealand, e leo iei se wha moe o New Zealand wha whainga ruenga mai nisi mai le Pasifika mō lana vaenga o le puipuinga au wha ngā solo e pēr talanoa ngā Australia mō le whaatino ino lea tūlanga mai lana au nanga tau le puipuinga le Australian Defense Force. Whai mai ripo te Radio New Zealand, no lato whisiringia le vaenga o le puipuinga New Zealand le mata upu lea tawa latu, i lalo le tūla whono wha matalanga alo ia le Official Information Act, pei ta i le itariaina lea tālo sanga o nei le o iaini wha matalanga wha pia o awanoane. O le tari na whaeroane le o iei se fuafuanga pōni talanoanga a le vaenga o le puipuinga New Zealand le mata upu lea mai le Pasifika. O le whaamtalanga fo i mai le asosia le puipuinga Australia wata uai, e mana o mia le sitiseni o tangata e pa whainga ruenga ane mai le Pasifika, e o fo i se sitiseni New Zealand e whainga ruenga le militeri Australia, e te tau lava na ave mua ma tangata sitiseni o Australia. Ta ua le ripoti lava rea le Radio New Zealand, e se mai le sui pare mia o Samoa sa ia ta ua popolenga, i le tele o tangata Samoa wanga i ese mai male atunu, o lo whaero fo i Papua New Guinea mawhiti, o le a whaavano ane tangata pe a whai, ai mana o mia i lea fuafuanga. Tala mulimuli mai Guam, tala no atu le whaarurunga o le CPAC, i le tupu sāpo o Pope Leo XIV, e whaatatau ilu i tau o le tau ilo nei tūlangi. O le CPAC, le Episcopal Conference of the Pacific, o lona whaarurunga o Aki Epicopo Ryan Jimenez of Agana i Guam, o ia le isi o Aki Epicopo e 5 na maua le awanoa e tala no ai ma le pope, ma sa ia whaailoane ia te ia o ia le isi Aki Epicopo e telelu i tau o lana Archdiocese peitai ia i loa o lo ia i le atua maia.
Sa whaero foi Archbishop Brian, le la talanonga malisi ta ita ele ekalesia I Tuvalu, ma sa ia whaero atu ia te ia ina ia tau atu le tamapa ia o Tuvalu o loo mangoto. Whaamatala foi Jimenez e le whaapea foi na olu I tau o loo iai I le Pasifika e tala noa ai, peitai e tau o foi le iloa o loo iai foi ma le oli oli, ma o se mea alofa lea awa o au lotu ta itasi I lea tunuu, e ese tū manga nuu, e tūlanga ese, ma tau o foi le tu whaatasinga o le ekalesia. Io tala ia le Radio Samoa mo le nei fo yaso, manuia tele ngā ruenga amata o le nei mai yaso whaasoi fuai. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Yeah, ele winga tumao ainga aina ole time le falu maina le asifia